I need it to be a man. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh yeah, so Akoma dancing na yet to me dancing all day. This Akoma dancing na yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me de yetin. Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, ni ebe me de yetin. Eko baby ko sivi. Oh, how baby ko sivi. Ayaka baby ko. One of mutual consent. Mama, termination of appointment. No. I don't want to have original quality from the I am. Now, Sawati. Oh, yeah. Not the some of Akoma ejo, ni ebe me de Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Come me coffee and coffee. Time now, Mama no, and no, oh yes, termination of appointment no, based on their health grounds. Almost 5 years, say, from 2011. And when you stroke every day, excuse duty, sano. Most companies will say that on health grounds, it's on company compensates you. Because of we are a permanent backup. And I want to mean Benjamin into the air affects productivity. It's a say, ye, my own cost. Akoma FM 87.9 Kumasi. I can cry now, walk at Uncle Bob said, the mob sounds your baby, you saw on page my echo can a wild demo. The man worry robbers and worry. It's all signed to agree to a mutual a mummy no going. And it's now why insist to say, would you what you say, who would die or more than a person will terminate to appointment on health grounds. But once our appendix signature to some mutual understanding between you and the company, like so why would you say 87.9 Kumasi. Okay, yeah, but me want to minya Larry but my uncle in your uncle Congo ointment. Top one only 2 1 and 1 I usually once in a papa. And Congo said it was in the why are Boko day? I am madam, papa. And I be last. Yes, my number. Yes, 0249. 701. Hey, I the woman and never confused. My name confused. My make it come wow. 0249. 0249. Akoma FM 87.9 Kumasi. Erade to me adie nyina ye se unya gidie ewo ni mu na da ne da nyina som bia wo som no ukokotodwa anim wodo mu mabofom a na wakase erade bijai me kra me honhom me nipadua bijai me adwuma me ye nyina e de hye wonsa sanye tie bia no erade obema wo adansedie ene se me wo techema apem a akaye de beto ayehie nwom sanye era ehwe honhom no hye fitaa na me so na nne na minim de na ye be ye ntimi de me fitaa ni gu ho
na eneme so ma hye fitaa no na chese dwumadie woyɛ na unya good feedback sana o so hye fitaa na ye nyina ya bom aka se awrade yeda wase se die ni pantimi anye na yen ye de bisade ne ye pai boto wasafo awrade anim se ye ni nyame fufuro bia ade se wo nkoa na wama ya ye nkunimdifo ye wama hawie enenso ediba akoma mu nsam dwumadie so ewo akoma 87.9 mo hweye e wo Facebook, TikTok and YouTube and so ye da mase papa aya ye be pon ye some comment ne doso now so in the heat of ye dwumadie nit no aya ye timi emfa eho comment ne emma na so ye pon amenya abotre nya ntoboase ekoho bo ma comment nyina no na ya respond e dia mamu nyame onhira mu nyina se mo so mo hweye na mo share na mo like e wo ho e di emayen ene akaka krabi na bosumi mienu ye awrade e de ye share afi 2025 bi na eno nso ekọ na wieye ne ye futusem na ye na ye betu ye hofo kakra ansa na ye ne ye nkomode no ye de eba no ye sei enye de bia na wo se wo ye te se kraman se bio se kraman de obehu bia ho no upo afo be posa wo sa fa ya da konfo ankasa eba no krampo no if you ras we over kona nya hwe say na entatia ketua bi na we hu no kra wo po eto de bia no wa say ejaamwa mukro mfantefo se aya na ye de ejaamwa aya no wa say okra de ade no hu na te sen kra no we bu ade na ninchi it is nipa sanya oti bia no eto de bia po kakra because we mposo so a nipa ebu kwase a nemmom most times no aya no wa say ejaamwa okra cat Oba Aunty Bea. Good afternoon. Afternoon. Hey, so ma Etu na memeja abrofudin afatwidin. E de ma ha. Ya wo brinto. Boko de. Adum. Wo de twede na ho. Da bi. Eh. Twede. Pato ye na ma twede na ho. Sa o. Na no bia meye yesese sa. Se ni de ho hia. Se ni ho hia beto nyo mu nyina na wo se yeje wo mu. Ende ye no kre. Se bi wo no mu a. Se bia ni mu aso ende ye no kre. Se bi wo do se chobotoma na ate. Se bi won so a wo wuram budun se wuram botom so e chance na wuram ene ba na me ni mi nua ba de edi nkomo bi wo fom mi wo ye be ma na on dress fine na me de o Aunty sometimes we check up dressing bebre so a obedi for ahanya hwe ba wo de look presentable no wo but what is scanning you now chop money you beton tade because we need your dressing na me ka oba just obi o ho tum sa de e wo ho pa na so hwe no ho a ye wo bia ni fia etiti ni wom obi wa ba ni den antade akase ani board on top but de akase no but be simple but nice oh eno de me no ya adwe eno de ye present wa na animonyama ba ye ni meskani bi pa unim say me ye young girl ya nkaso wo ska wo no ho nyesa unim say me ye young girl me ma me kan say won say hey what baso na wo kwa wo ba he anu nko fa ba ma bi am say antena ka ba ma ba na pos me ba ma ye be chance wo na di mu ho no me pesa ba ma no me pede animonyama wo mu na me say ante nyankopon abode ni bibia ni ho no ma etan o mu nyina wa animonyam na emom ne wo be do wo ni wo be yi ahye wo num ehyenu kwa wo de ma wo na ba bia na wo boa wo no ante anu ne hia wo so wo sa akola wo so ye lawyer enso so na enokre na America se nipa ne sabio ne package ne nya fa wo ba wani mu a wo be bo ato atwe that is why ye ka say be ma bia hunu wo ba ohunu de wo pe okay nti wo be wo no wo hwe ne ma wo hu nyina awia ansa na wa bedo saa ne ma no so yenso ye ne tie be ma na ba first time a ye hwe ne hu ne ma ye hwe sa at least bibi wo ansa na ya do nti eno so so anu nyina basa o eno de fi say za de se mwa good afternoon everyone say san komo ne ye de nyame ase komo na na man kan ye rap asamaka hu say rap asamaka san komo me na ye sha ase ye bu say me ka o say me just say rap wo comment enya kra na no e de aya say wo de ye nyina ye ni lo ni ahye ne hai wo yi no wato so so o pa boy ye mienu kra na de bia wa papa ho fine
eno sa no be kasa nipa no ho nipa ne be feel na oye ho prosa enye oh aya munye me papa bia menim no krom ha ohu na chemno de wo kwa apia me chia chese wo hwa ono asa ne osi be fa no ho pa ohu na simple but utimu say azi ofi oye packaging ni nice aya fine aya mo package mo hiye yo o dear bay o dear bay yes I try throw yo and let me say ye sia say e to de bia ye be say okra enye bibia anase de bia na wo se wo ye kramban mato ma mo mienu de obehya ase na ye ko ne kakra Aunty Bea akamfo wo kasa di se ade akraman hu okra ade akraman hu awopo no obaya nkwe na obaya yes ai na ye hwe ne mai okay Aunty Bea medase na mafa kwanya we so e de achia ahwefo ne etifo nyina omo mo hwe Facebook internet ni so nyina ye da mase seda ne de nyina mo kasa fidie ni ne mo mfo nyine no eda eye Akoma Aunty Bea eye no kre ya na ye kase efie bia no mensem wom mensem enye mensa okay mensem wom odru fie bi mu a obehu se obi de abufuo refia obenya de odi be hia wo ena obi susu ba no abufuo mu a ye wonipa bi a obedwodwo wakoma ama na bafo enti se efie bia mu no se wukowura ho na wo de abufuo na ekọ na obi de abufuo de hia wo a eja to fie ho na mom se wo abufuo no kura wo ebia na asem na wote no wantie mu ye ena de abufuo na ekọ a ye miwra mesra bra fom me banu no mesra we de wo fa ase anto je ye ubenya obi a obeka me wo down na ya na ye kaka de obeka me wo down no ye hia dodo ewo fidua bia mu esi de oye kiki no because e basa anytime bia na sundue ebe fi eti se de ebi ye compound house ebi ye abusuam ne ya no on time pekasa no obemu se nkrofo de yasam ta akugya no nkrofo ewo hawa otimi kọ nanim mesrew me abrantie we dwuma wodidi mi sei maame nya abotre o wasam a obeka akire wo a wakoma ebeba fo de na wo ken sedua bia o se dan ye ho te se wo kra no eye no kre sedua bia o se tan ye ho te se wo kra because ajamoa ya aboa bia wo behuri akosoro abafom wo beye hururesi wo beye ho ahwan o hwe wonim se ya no wabu anichi e wo setebo ani patimi fasa life no e wo na brabum nanso wo fasa life no enko ne saa because okra wo no so wo na bufu okra no wo ye din but wo gigi ni bebra oto ne nsa eno wo to ne nsa so won to blow oyi ne borre obe make sure se obedwiri ama bibia aka ho amu se oda ho din bet ye nka no ye onipa bi so wo no mo a wono ne de no wo ye din nanso wo ben no na wo hye na bufu a nanum asam na kyende wo ye krakra ase wo betu ato no wo beda adwene ho 1 year na wontimi nte ase eniti no ekobasa no a menhu obi dindin se sebi osekwase abuo enti wo fa no okwase bia na wo de fa no so owo tesukoko owo nanum enti ewiase no wo hu obi se wo krakra na meme de obi o ye krakra ne manage no sam because on fa sam nche ni mu okay obi o ye hatu wo kana sam like on ma wonko obeka akire no ya na manage sankrofo no on fa sam nche ni mu on fa ho adwene enche ni mu emma ni mu nya ne ya mitiawo obaya de o sitiam dem pese fi no comment yam biem mitiase badan de se obaye no ho wokra na sam nche ni mu so no wone wo sere sankrofo no very dangerous very dangerous me da se papa afedie yonkwe era akamfo kasa bi se ade a kramen ho a wopuno kra ho a odunu nchi be no so nkyere se ubeteke obi ni esi to be the weakness se bi ade pa we de won kasenti no na ade na ye ne ya no na obusu ade ye no esan se on kasenti mpanyimfo ase opamufo a oto ne bema enti sa ne ma ne ade se nipa ne kasenti na wo ye we ni ade no eno nkyere se nipa no etesa na enti sa na enam wono nko sa da bi e ba sa pe e de
misunderstanding betting about baby because nipa no oye na de ba ko mienu ompe na woye miensa enai ompe na woye dako mo sa hwedi age ne nsem na ameno afo yi ne sa baby ani so obo no akobo na afi ko ja na oda ho abaya ma ne abe hwan na hu kosa enti sa ne ma de die Aunty Bea no kre to da wo se ye bu ye ni gu ne ma so enti se nipa so na so obu na ni gu so a eno so nkyere sese bi fa na so eye we na bibia so ko fa obi afa ne de elfa ya sabo ti Aunty Bea na kakra ga kan no ya kakra de aya na no ya sabo yi ma na de mu yi konya dem ha yo enche bia obeti Peggy eso enka na ye boye nkomo ni nyina awie ene ye good news na ye de airborne no ye boye good news ni nyina awie a na ya toa so adwo pacho gene bone enya ni temwan na time ko wanabo mesramo ennenso ye wo enkomo e wo ha ye ba bebo enkomo e wo ha ye ba bebo ne ebedi kiama mu feedback baako mienu bi ansa na enne ye main feedback no ye de aba na yatoa ye nkomo no so na ye kai mo se enne enwumre apomudemre ebebaso nonso pepe na oduafo abna depa watena se na ye baba bebo enkomo de afa yaso no eho ye se ekwan a ye befa so a ye behwe yaso ni yie se be ya yenkofa asosie ana se aso yarewa ahodo bebre no emma enti na enwumre nonso pepe hia abna depa ewo apomudemre so na yembo enkomo adwa ye se eto de bia ye so okra nye bibia na ohu a po sekramai osu ofutu sem kakra Aunty Bea ye nokre yesi se obache wadwaya na sia no wosiesie ne ho enti se ensem ne bi wo ho na so obi kana no tumu a Aunty Bea se bi ne nyese bi o ye kwase anase o ye jimifo na mum oboa ne ho na nsem na wode beba abonte no eho na obehu se it matters most enye bibia na wo sa wo ka ebia se bibre na wo be ka asem no Aunty Bea na ehu nya emma nipa kro emfa so de bia emfa mbre nipa kro ba wo to obo asena ka wano tum na wo dwene na wo yitu honoma eho ne se nipa na kanya nsasem Aunty Bea sometimes emi wo honoma na wa memmini bi mesi de bia nipa bia nya se abode nkyem ono obi anim ni mfia wodi gise da wo beku e na wo behu mfia dudu a wodi ai bisa ofa wo mene abo abode nkyem ai wo mene abo o mene abo nti da wo beku na wo bedwa no ohwe ebo dodo na ewo ne mu no ene be mo hu mfie dodo a wadi nese nsem bebre ho ma Aunty Bea wo se yemene nyensem nyina na wo a ewo se wo ka debi onso okra so pese o che kra obekọ na obekọ na oba no ye din no wo hwew asa de wo ye no kra enhada nya de emfa no ho o plane ha wa so ka so wo to achewa e wo Aunty Bea so mu a straight wo kọ na num o ye hwia enye yi e na sometimes no so hia pa okay me da say enti ene ye futu sema ye de bre ye nyina no ye say eto de bia na wa ye ti se oboa aboa okra onso okra nya bibia wo hu bia e na o react kramai de obehu bia odi wo nta da sem eni bre wo ho no kra wo pokra obia emfi na emom okra de ebi wo ho hu anu wabu ani che kakra ebi wo ho anu wayi na ni kakra no wayi na ni kakra aya yensusu en react to everything eno eni ye futu sema what say Peggy obaya ena ewra edi amaye ne maka chom say your radio gets results TV gets results ene yenkomo bia ye bono bosumi dunimu nyame adom ene nkomo ni nyina eho ena yede ebeko na ansa na Rahina oni ni nua bema Kojo Charles ebetena se na yedi enkomo no ma yenkai obiom se na enwumre no so pepepe apomudemre ebebaso no so pepepe abnade pa ene yen eba bekasa edi afa yaso no eho enti 87.9 Akoma FM aya enyiwe fidie no emfri ase de bia adamutie yen no enyiwe fidie no emfrefri hanom sei na yenye yemonkomo emfa yaso no eho na bibibia efa eyie ho de eye God's Way Funeral Home say ye fundaka bebia ye be ye no eho siesie emu ne dampem eho siesie eduane a ye beche we ye na catering services ni nyina God's Way Funeral Home say oyebi entade a wode behye emu no say opabroche de opega na de omompam mawo wa wode ontuma beba no mapam mawo suit ombepam e de amawo
ni nyina God's Way Funeral Home obi se one stop shop for all your funeral services omo okumasi labor oni kokobo dan dada no na edi ehwene mu udua ono ma wo so hwe uncle ato omo numbers 0322 006221 0243737457 and 0266194678 3p garlic mixture dro papa Toby na enom na emboa ne entu yare wase emfa emmaw e boost immune system no wenya stroke apebi na enonom asthma ojonso na wo bre ana wo te yawa per 3p garlic mixture garlic ena mpanyifo de aye edre piwak natural ena di edro wonwasoi abadwama so pharmacy chemical herbal shops yina obenya bi frɛ omo ewo 0248928824 0248928824 3p garlic mixture ewo toa ebomu etoa ebo enye plastic container ena ehono eye kokko garlic na eda hono enso eye kokko ma membra studio na ene midi kanma be ma na kwaba be ma na minim no ba de de minim no menene kasa yesu minim no kojo Charles ana meboa ohun ye de ofun no de ato silent a omuhu TV no so pon be sha se afrefro o de ato silent yo ha ba ko wona wona boko ko sanya boko sa enya boko sa ya boko de nyame ayawi asem bi etwam be busum dunum be de masam bi badam semini bi akoka control na ye samo mo amena wantime mrafi osomo de eseni eyiye ebuai meye so amana aswa abitrufi na e oba na mese de se ni etibia no be chechira abora ha na yesana no te ha na made badam to abade asam de na baha na musumuhu e ba boni bi ani anti e kasa ye bokosa ye boko papa yo na wusu nua na owo he mi member no ho na ma medi kan no ndi nkomo for the benefit of obi enene da edi kan ya wo hwe ye no na wunua na hefa na owo ne den na ato no no o Lebanon okay na dia koto ho no se di panel di kan wata na nche no ansa kasa bi ba wo nche ma osori dwane free ho no ekọ ba fufuro edumle bi sa so osan benachi na le passport no bi bia ni pana ya de asizi nti na ne bana sa be yedene na sana na asem no eti okay yo enti yenua bema Kojo Charles October 14th ena odina sem ebedan ye se ni nua ba ni nua kuma akoka Lebanon na ahokyere ewom papa that time no so mo a mo follow international politics na mo se Lebanon ne insensem ekoso ho ni ntino na emu edin pa ekwan ben ena Akoma FM ye befa so na yeyi ni nua ba ye fi Lebanon edina ba Ghana asumdwe mu nyame adom yenua na bedru Ghana asumdwe mu Khadija ana Rahina udini se yetu bachana ma wonde ne efre owo honde ne efro Rahina but Ghana de efro Khadija ade ne ho ne efro Rahina na Ghana efro Khadija bacho de ntia efre me Rahina se madam na nam dika aten nchen na ho de ne efre me Khadija na me dwane free ne nchen ekotena madam for nchen na me yede na me sesi man sesa me di na on so beden obetimi aba ho no aba ba chimi enitina me sesa me di ne Rahina yo ye nyanko Lebanon ho ye be hyase afri Ghana ha ekwan a ofa so a ukoduru ho yewi ani abo Lebanon enkomo ansa na ya hwekwan a ofa so a osan beduru Ghana se etia ana enyetia yo wo Ghana no na dey adwuma na wo ye wawie school e den na si ya o yes o pese otukwan bachana me ko school na mjina class 6 na aya ma wano nye din kakra o minim no ai kafra oba Lebanon ho nsuo ni hansuo na enye pewe ntu oba na ononom Ghana de no minim no esei ai se na me ko school na mjina class 6 ai se na o ko school there bi na o ko school na mjina class 6 na mejaye simeshin adepa me ko adepa me so nya 1.5 year ena mejaye ka se me tu kwan ena me bra ba ko ka se oh me tu kwan de obeboa na m ka se yo matin de me dana se so obeboa enti na madam bi wa Accra e friend madam Khadija ena o friend ka chen se mi nua ba bi wo sua ade pam no se won sua ade pam bi obetu kwan na madam ka se yo wate ndi obeboa ama me akọ nti wa na one me bra nko mo didi ma na oye de o ka chen me bra send onye de o ntwa me picture am fan send no
and I'm a bra, a try me picture this Sunday. No, besides me picture and so yeah, and no castle or the year passport, you met me £2. Number I say you what's it. Until try me picture 2 times or try 2 times more this Sunday. Until ye be person, no catch a member, so be person there will read no one train a passport on the band my day. Namiko, number I say you. Until me passport on the buy, and already offer me brown. And I'm a brown so catch me say. Oh, Madame, so we and people since member Accra. And I'm casting you, Matty. Until I'm up, and I'm here the name Monday. And I'm a fro can, I'm a bar Accra, and I'm bar Madame Mention. And I'm castle, Madame, but your eyes so frame me brass way we and people until me 2 pounds. No, Madame Cassay, Ampa. I just say, I call airports, airports for my passport, and I'm casting you. And I'm dinner cheap, and I'm drew and all year, or got my passport on. And I'll say about 12 more near bedding. They be free Ghana, and I'm casting you, Matty. See, or they make a airport one, and or some international about 12 more near them. You're caught, and I'm see you. Intimidating a chico airport one, and at time, Miss Rain, I'm here, my crowns to Madame Thomas, and to me, go from the pre Namco. And I'll see you. No, no, so yeah, a sign by, and I'm so free plane on the coin. Intimiko, me could do Madame now, or Liban chair, a Liban honor. Metina no be na ekọ na ebusumi mienu aha nti twen ansa na ebewura Lebanon ho no time na ubefi Ghana akọ no so na wusua adwuma but in your mind na opese utu kwan nti uno bra na di nkomo se opese utu kwan but now wo idea baby na ekura opese utu kwan koso ehefa na opese okọ nsha sende na me ko Saudi the Saudi no ye hope person but I say no o bra na ye hope person but I want them Lebanon there no na ye den e ba ntem na me jai ko Lebanon okay e den na opese okọ Saudi no na wate ya na unue bi akọ na waka ho nsem a kire say e ho ye nti wo ba e bebo na wadi mfie say that time na me ko 18 years year be ya na February year be as to 2021 2020 2019 okay to aso na me yime so aba bi na ko Lebanon ho no ka say e ho ye oko Saudi ana Lebanon Saudi no okay nti o me bra ne bra ne bisam no ne me bra ne di nko no say oh e ho no me de ye na adwuma wo ho no okay na me bra ne bisam se me ko ne sha se nde na me se me nya de me nko na me medicine ade pam e wo mani so pese me ye e no ka so de bi me ko ho e bia e be boa that time no wa sha ade pam na esua na se dada okay and no ka say e bia me ko e be boa me ntimi nya de na mka say you not nti ho na o start person na me so nti wo bra na juice ke bia ye obra na no mo finance bi documents no ono no Ghana ha na ono wa kwentu no Ghana ha okay nti ba omu twitwa pictures ni bibia wa ha say ni nyina sa maami ya ye kana semi na wonim ne da na ono bra na edi nkomo ana se na wo so ni di nkomo da no na me bra na edi nkomo de na wonim no okay nti ada na wo kodru nkran no that day na ukoye anade chin na ukoye David me koye me da ho na de chin na me ye ukoye ono ne wanko David odu anu duru airport ho no e na osan ye na me ukoye ba na onu wedi nkomo se udru Lebanon ho a hwan ne ba be hia hwan ne ba be hia no onu wedi san nkomo ni nyina ewie nti na wonim de ba be hia okay to aso enti wedru Lebanon na ye den me duru Lebanon ho no edu ba bo sumi mienu ena madam ne ka kire me airport wono ye den hu de na oba be fa wono na cho omu bo ni din kire se fe ne ali jaba aha nti ono no ba na o ka so ohwehwe kadi na me passport omu je nti wo ba ena omu de ma na o ka so ohwehwe kadi ja omu je hwan passport me passport o airport o de be ya oba obe hu okay ena obo ni din se ope kadija ana mo ka se no inside on to omra nti oba na o ye de obo mi din na me so ko na mo tumbu san se ba cho woni e fra wa ali jaba na o ka se kasi yende mate no kasa membe senye nkofro kanko ntimidi na chiko ofie no edube busumi mienu ena madam ne ka kire me se gebe ba ku bi ofie ho no edwie woni tiri ede woni tiri edwie oye Ghana ni ono ye de ni o asubia fe ku bi se asubia nti ono ofie asubia ba no di dwie ne ba Lebanon ho Untimenche, okay. Nti sorry no de nsa ebubo ni tiri. Ne me ka kire nse e fi na aba ni tiri. Nti onye de wan wo. Na madam ne ka say de be nyame na me kire nye fi na edwe ne wo ni tiri. Na madam ne ka say ye nyina yen hi eti. Na me sim ka kire nse madam sa de ame de me nye de me ngi nti fi say ya wo me.
me yi me ti da nti me nya de me yi ni me ti nwe wo wa ma me twetwa so na oja nti me yi me ti me ya na nti ya na madam ka say me fa me ji me free no sompo na no na brofo na twi on ti pa brofo mo ka brofo nkwa just take your foolish away or take your fool away no kan Arab nti o kan say se bisia ho kasa de kakra madam ka ron ti me ka o ka ment na wo kwai na o ti na ese na me kwa Arab school wa nti oh okay kana ment e se wo kire me o se Khadija rehe shiri shara and I'm catching so madam me de me na ga na bia fi na aba ne ti na onye de onko ohoro nti na 3 4 guys so fi and na 2 no so ka say madam e ya ampa and also me no didi ye nyina atema me de me ka ma ne tu na me right inside no asa afre me Khadija ko ne ko youth na I'm catching say madam wonti me kan chem say me ko yi miti o pese me yi miti na o de akoje adru na so de me ye de and o ka say de bi on fa me je adru na I'm ka say de bi me yi miti se me yi miti a aje sama ko me kuro asa na makoyi miti e wa na ofre fons na ne kunu ko Africa and o ka che ne kunu sa ga na akofa na bae o ka wa na me makatu and am se me ka che say madam the if the way I was kind na me se me yele me se me kind ti me yi miti no and o ka sa o mo me fam na boy bi o for gate na and our friends so me le o me fam ko office na me ko tina ho nhwe ne mamba ne fi bi no ka se so aka sa dia no se me da was se me ko and a boy ne bae na o be fam and all them call office. Hold on. Enti efie ho no before sa ensem we nyina bebe ya ye be fa we free ho se dua bobi tirim yuti na me nyuti no. O kodru ho no papa no be fa o airport no. Ono na yire e na o kotena na nchen. Ono na father no so ti sa fie. Na papa no so eti sa fie ho bi. Na oye maame na o madam ni ekunu ana. Okay, enti na efie ho na din adwuma na oye. Acho na me fa se me clean. O with house cleaning. No, okaso bosum you betia okaseng. Okase $20 $20. Into what the bahasi came be saying. Onti menche. Okay. Inti na bosumi bia o se ma omo ho no $20. Bosumi bia o kotua o de kwa okacha me se Khadija o sika na me ko send. No kotua we hefa. No ko send. Emma hwan? Bacho Madam Bea. Khadija wa akra. Madam Khadija no. De ono bua ma ukoye no. Ona na otue sika na de ma no. It's now what the near first scan in show nsem. Because some function in summer on penny. Or some function in also the shame in summer me because a bit the can bet now discussion on summer normally the year at the body. Into 1 year then on function in because me ba have a brain on function in summer. Okay. Over Sunday, no, I know. Because Khadija was sick and I make us send them. No, Auntie, what's now if you how many years? But now 3 years. 3 years. Okay. Yebeba. Na yasia be di enkomo no because ene ye pese wo de wa bra boni de wo kom wo ho no. E de ye adesuade. E de ma omo a omo wa ha sei na ebi mu so pese omo ko no. Because ye kasa moko atiti ni ha omo pa. To ba be kire yen e kwan ya ye do fa so ni ukodi baby anyame adom a waba bedru fie na yenko power specialist herbal hospital minia Bema Collins wagina konya yenko je apomudi hu komo kakra bi ye ba Khadija Rahina obetwa ni nkomo ne na bra boso ewo Lebanon ye ba sese ya Collins kakra bi sa bokodi kakra bi sa bokodi nyame adom ye de nyame aswa papa yenko ye yo sempa ye free power specialist about hospital ana ye de ebre omanfo na wiye yinso ya ma nyina mo akwa ba hwefo ne atiefo na power specialist about hospital ye ti masayare akase ne ye ton safro se wo so ne yetete no fa bedan ye betima ya na ye nyina so ne se tumi anyankopon de ahye ebibiduro mu na wada na di akire ohene yere doctor Akosia Aduaya na eni yare te se srade cholesterol hodo any infections ahodo se edinam mo virus bacteria hodo ani edi asie no ye nu eti bisa etu asie nti ani ye wo se agide ani awehemu ni ebeka bi akire se oso etu anamon na ho ebetimi atọ number sa yedi dwuma 0244 0244 54 54
44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 yeah was 0200 0200 38 38 38 38 31 31 yeah WhatsApp line is 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na Aunty Bea sembia ye kan ya ne hepatitis a enei nyame nam doctor so na ne dwuma panti yetimi asayare ama hoto aba fie mu ni musua mu nti ene ya gye abasobado makoma beye enkono no kire se yare ni nimude ewo ho na eto da asrade bone ye betra ni padua so enam yadidie ni anu mu a enko yie nti na ebi kokan ya brebo ho brebo ma brebo ntutu akuro esai numu ni nyina no kofa oyaw edi begya ni padua no so enti wakire kasa ne wonfe ne tutu wo odofo gye ne ho baabia enye yie mese enei efia betra ni padua no ma to the stand say brebo ni nyadwuma yie nti no akofa ho hene dia begya ni padua no so dwo ho ti ho anopa wia ne anadwo empo bopa na nkrofo dia afa ne praye bedwo ho amesraw kai ne hye no so say yare hepatitis no eyensa yade eti hwe ne ye ho aduro e wo power specialist about hospital se ne be yadam so ebe boa mo atimi abo afoforo enkwa enso eho ban enfom kwa enkotu san mu ebra power yada so etiase na ye didwuma eti enei aboforo abegya wo so a wontimi ne die aduane kwa tere nka enyi wakono no na akofa afia abegya wo so nti wo so tia na etie no ye power specialist about hospital ani benya no ye pa ede ama wo hepatitis yare ehu ewo musuyam ani afiefie mu eti ntrase enkase udie woni bi oha ye boboso mpo no ebia ene edi a wadidie mu ene wono mu ntine bomode ne to anamo bra power specialist about hospital ewo Kumasi Feyase Jagbo Police Station hwe ne mu pe wonsa ebeka yen na be hwehwemu efa abrebo ho fi se nnuane ahodo a ye die ensa ahodo a ye nom ne niam ahodo a ekoni padua chemicals ahodo no eno so etimi ese abrebo no kwani asa nyina mu na emom ne wabe akwadare awedare ewo abrebo ya resam de yankwati power specialist about hospital enya ne babia etinei entra ho enya hwe ha ma ne koka kidney fi se bedu ho no na odofo ona se betatai wani bepeja sa ho no nya papa fisiade ansami ya na atom eno so na wokra akwa ne sa yampese obiara behwere ana wokra bia behwere nti no ana ne ye ton kra bia bro se power specialist about hospital se brebe mu ayaresa srade boni a atra ni padua num na age ni padua na boss asisi ntina kwa ma mogya ntimi ne afusa na ni padua mu yenti na yase pressure china stroke diabetes ahodo nyina no enam sa akwanua sari so na eba na power specialist about hospital misi yenu no ana no ohia no nam na hwehwemu mapa nso ebekoso ne ho yare de ho adu account no ana ye ka che wose power ewo ho a ensan ye ho na enkowo ofre 0244 54 54 44 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 WhatsApp no 0555 78 yeah osa atrano so ache ne yefun atutu kuro ne yefun aduane tomu abui ekom de ne so a yasam obuase etutu a ye power specialist about hospital enei emwa no me se odi aduro ne kan wa enye duro atimi ko mu nti no abre nyina no mo se so makwan eti ne osa no ade se etimi so wo kire nkase mu so wo fe na wo fe odofo eno so timi bubu nkotodwemu a yasefin sempa ye eti na hu ne sa no a entena ho enfan to painkiller se eno na beboa ama ahoto etimi abadwane beto power specialist about hospital ne yenhwe enye hwehwemu mapa enfa maw se 8 power money bi na abetena wo so eno nti akofa stomach o sade abrewa anu ye mapa ewo power specialist about hospital e the amount ye kan for e the amount se enei infections ahodo a abetena wo so nti akoka wo minimum ama otaron glance no how aba ho akofa kompodia beja wo so no ye power specialist about hospital me se wo so kan ya ho ene betimi aboa fisa ho ne ye organic surgery ane ye de amount abojo ene ahoto wo mu a esan biara eni akire bedi nka aka cho se tumi ewo hama ne bibiduro mu fa hoto so na ebeboa se power de wo ho de odofo me se enya akwam de biara da eti compound se ne akoduru biara abebo minimum ho no me se bomode so ba beda power specialist about hospital na ye ne besa ama ahoto e de aba odofo osrefo ni ma wieye o eti otro obi ball abehye ho a wo se ka hu se infections yare ebetimi aba so enei okasa na akasa na afam wo mna ade akura wote yaw e wo minimum ho a
ka hu se house sanso we no eno so ebetimi aba so bi ntu so tu anamon na fo ni kire power specialist aba hospital empo ansa na ball no abehye ho anu ye papa ewo ho na yaresa ewo ho a na eye power specialist aba hospital American for edi amount no mpemu ni kasa yare nyina no enkwati yan na enkohuna mane mesu kotodwa eye kukuru ye di aduro kire so ama hoden abam akwani abadie nti na usisi na rew mesi wanu penkla wutimi nko na najo so kura ni bia nka wanu anya de se wutimi da no bra power na enyo how we nyina info manufacturers tra so a mesi amama tim bigina sisi no abo amra ni didim na omu criticro ewo ase ho no eti aduro bia no a wono mu a ebetima na ne amama na akum infection mo na se power de no na me ka che se tu anamon na fo ni kire ya so ye ana offer 0244 54 44 22 0200 38 31 na WhatsApp ya 0555 79 78 eni unkosi atoa no etesen bra ne anya test blood test ahodo e wo hwa ye behu se ebia enyini nti ana akofo wo ho sem e de abache se nkosua no entimi emmaye na hoden so kura enimu a bra ne awra ne sa test nyina emfama wo power specialist aba hospital syphilis atran so ache eti bema hu so no kura ne ewu a wodie no se mo ne wu ne ebefua mesra wo ope awo no asem mra se sika eni adaje a bomoden se obeba power specialist aba hospital ne aboa eho na dodo na bompoa ewa henasa ene enta mesi infections wo so ensuo egu ne eyinka den be yan wanwa se awo no obenya bi ne mponya me boa ma anya bia ekire nsam ne mebre opa kono ba wo na anwo musuo ba eye power specialist aba hospital infections no kola ne omani nyina ye sansan ene nsam basa no ni nyina na agent infections ahodo no ma me mukura nanso awo ne timi ba ye nti owo fa mu esusu sanso ne na ye huni eti bomode se wo kuru nyina betu na mo fi se ebia low sperm count no so ebi aba be ma no so eno na atra no so acha me nei akọfa ni prostate ho hawo nyina ede abrɛ no be ma dwen so sam enkoyie waye mre ewo mpam dwen so kora na su fita bi firi ne be ma mu ba kyerɛ sɛ wanya nupa sa power de ni bi entry gonorrhea ene syphilis ahodo e betra no so no chlamydia mpo eka ho ana ese na ni ese honam kwa no edidi mu a ese na me masam mesro power ebetimi aboa mo hawo nyina eto atwa fisa yen ana ewo nura etimi esa infections prostate mu hawa ene wo chembra san wa dwon so ni nyina no ho akwasem be wi a gise wabedwane atwa power specialist aba hospital na yetimi aboa ayi sa ne ma we nyina kwa ama hoto etimi aba ne ahye ne catheter rubber mpo no me se anu ye ewo ho a na eye power specialist aba hospital eho ne ye no eda obema no cha ye kai bibi eye kidney stones and gallbladder stones odofo unsa ebetimi aka bi na brema kwa de enkwaduane ene nkwan esikire ode ye den etene ododuo mo no teso na eye kidney stones aye kan oso watimi ayi na kwa me se obawo ama hoto aba eye power specialist aba hospital se yan ani ewo nuru ni wonim dia no ne ohunru mu ni se ebetimi ahwehwe mu amawo na ye hu haw na awo no so unsa etimi aka bi so wawudi enko ade odofo power betimi aboaw ama wo so unsa aka eba ni bi anti bi omo frɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 WhatsApp no 0555 79 78 and common dia mebre wa kire makacho se ayara sabia prekope eti yare bia etiti woni padua no free tire sukosi na ase de odofo enkwati power na enko enkuhuna mane na me koi menya wo ajanka ye wo adua ya SP heba mixture no ewo ha eno ne caretaker ehwe so ewo fie ene mpatam ho eti ene wo yefra mututu musanfro mo hyehye aduane to yema wuntimi yesi indigestion wadi di na aduane giregyina obo ma afefe mpo a mesrew adrowi ana bebo yefra no adua ya SK heba mixture to binom na entimi ni yefumu hawo nyina emfamfiri emfa emaw ye ka hepatitis asem ye ka fatty liver asem oso obedon ho afiri ho na ye yiwa firi mu a odofo ye libocare heba mixture eno na to bi na ononom na etimi aboa wo we supporto aboa ama brebo na nya hoden na srade bone infections ahodo se hepatitis mu ani nyina no yetimi ayi na kwa na ye libocare heba mixture eno ana nya benomu a ebeboa ama ahoto aba waye mre osore a no aye boho a me pa chew eye herbatin heba mixture we ne powder enso ewo ho oba power specialist aba hospital we sabe kan bi na herbatin heba mixture die
Bowa heba shop bia ne pharmacy shop bia na epe binom me se ade be che no na ugina brane na watimi adu dwuma se ne se na efata o frɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 WhatsApp no is 0555 79 78 that's another best share biam no yen ka mo se power nkuto na enuani guo na yen no am yetumi se yen fansa yare na so efa wahoto ekodi so Aunty Bea. Yeah, that's Papa Collins. My ema grow fine herbal tonic enso na enno se onumato onsaye tititi onaye tititi oda untimi nda onam ya oya ubu nsa emeye measure disorders ni nyina ko nekope grow fine herbal tonic koko enam penyfo dia ye edrei ko nekope bi ewo pharmacy chemical herbal shops nyina opedodo atu afre doctor ewo 0244596532 0244596532 mayenko yenua rahina hoy na ontoa yenkomo no eso ene tew because ye be konkran ni asia ko Lebanon ho enkomo no be bia aho emboa ne ba ye nyina yenua bai etimi abedri no say yenua mu nyina so ebo nkomo 3 years no na cleaning na ena na oye aya ne se aya na omoye mayaka de pa ewo homodidie mu mondam na sa first be we ya okot na ho no say na wasiti na masiti wo ho no tama makonde madidie mu de na ye but edu ba bi na oka se mi yimiti na amamp na ye no a me ko office wo ba ya na oka se ni kunipa ma cho se mi na me ye de mi twitwa aso kakra nti wo ba ne ba ya na oka se de nti me twitwa mi tiri ni no so na mka se okuni na se mi twitwa so se mi ye mi twitwa so ehwo anu asa fre boy ne so omra mbe yimiti no na mka se yo nje mate nti boy ne ba ya obe yimiti no na oka se omo fa kadi e ka petrol enfangu yetirim ka petrol on wasi petrol sedi na nkudwie no na edwie no chibi wan chibi no ye ntro no obo na opesi ye yeti na mbusa an se na adru we na odi gu yetirim we so ye di gu yetirim na oka che me se me kama ntu na msum ka che se me kama ntu na guys fo na mo on ye de ehwe gu o mutirim nti mimi gina no musa na abehwe gu mutirim pekope ho na metwa hwe ye na mteto na mitimi hu bie na ne baba ya ba ko no no pema asem nti ono no osu na okosen so ba ebe yede ebe hwe gu mi so di kan hwe gu mi so man sorry the toss second na me yede me sorry many tea na me sorry na mbusa ansa de na me da form na oka ase ka ayi na odi hwe gu mi tiri mu na yede na ma me hwe ma me na hwe petrol ni gu tiri mu ne ba hwe si o se ne ba ne fangu ne ba panyini ana oba na be ma oba okay me ba na muti no mobo ana na egusu saa nti no hu se edos no do nti edua ba mu no me kon me twen okay na me boy nti me sane saa no ahye na ye ne ya se me tiri nwi no wo wa nti na egusu saa normal pay me gu tiri so saa de bia na mo fa de enka se minim se Arabs na Muslims aya mo chichiri muti mo fa na me chichiri mi na wo chichiri but ohu chichiri na wo se na ye ne ya na no no chichiri na enye fe o ya abra ni tiri nwi no e wo wa o ya abrewa wadi mfie be sese obeko 50 something 50 okay it's na money ne masen na na wo fie ho na na band ya no mo ye 4 ne ma 4 e ma nko a it's ne baba ko no hwie petrol ni gu ho no ka say mo fa petrol ni gu mutim odi kan di gu 2 guys sitirim e na o ka chere me se me fa ngu mutim na mo ka chere se we ye fa ngu yetirim e na wo no we ni edin na oni ni timi e press wo okay na mo ka chere se we me ntimi fa ngu mitirim na se guys fo na ejim na mo de gu mutim a me de me fa ngu mitim na o ka se nya hwe me fa ngu me bia na mbo na wu na mo ka chere se me mbo bia ni mitim o me hwe na o ka se da bi o ma me akasa na ye wo se me ye me de gu mitirim nti meto no ma manin da me so no e no be ye me ye se a meto no na obehwe gu mitirim okay nti ho na meto ya me sorry am busan se oh this started na me da from no ka se ka ayi na obehwe gu mitirim nti na me hwe na mo ka se oh enye fesa de nti na o de sade we gu obi ti na obi so on pa enye by force se nku na na se bibi na meto ama me de gu mitirim a won ton famre o ka sa me ka sa kire no ma me ba o chechim kire na ma me na bia no me na me kire o mo nyansa so mo nkoto oil ana se bibi mbre me fa nru mitirim
and I'm some catch and say, it's mamma, we opinion, cows who on your sound, which I said, you to be a tilly. And I'll catch him, said, the intent of Miss Macassachem. And I'm cast away opinion, so who are crown across, never boo, and I'm Cassachem. Or see, I didn't know me now, say I'm in Bahasia. My bachelor gaze of phone of Wolfia has said, oh, control side girls no fear, but I'm okay. Sure, okay. Until not say, obey Adriana and I saw baby, be a memorable gaze of phone. When I'm such a gaze of phone, I do my with you. As such a Medriani. Until when I'm a bread, no catch Madame say, maybe two or when I'm a message or Medriani, as such a more pepper. No catch me saying, maybe Medriani, me, and Mr. Dimmy, and I'm say, Catamo Moody come by and one out shall catch your me, and Yaman I'm a babbage your me, or really never feel, eh, 12 way, and no catch me say. There be if you be an in super mamma meditating. And I'm castle be some say, no, mammy, Jenny, Yamilton, one as him, and I'm castle there. Yamilton, one I marry, and I'll castle you what it. Until me cast, I'm a sacachan and say, Satama or the Ina meeting. And I'm catching say, Petron, I'm castle, madam. Petron, a pampine that's who meeting me and Pessa. And I'll castle, make off some now grooming. I'm castle, miss some now, got up, my shampoo, be bear no from grooming. And I'm castle, wearing female. And I'm a baba about cocoa, and I'm catching this. But you make a motion to me, and the outgrew meeting, just a pampine room to me, and I can't say you what. Into a coin or cotton shampoo, you can see by, and I'm a co jar, sat up an engine time I'm a cocoa jar, and I'm a share, and I'm the cold room meeting. Or by our city in Major Juma, a cold root stream, and I'm some catcher, madam, the catcher and say, Madame, sent in a woman to me. So, Pess, I sent in an so soup, and some impeffing woman, and I'm cast at tuning, or see, I mean, bois, they may a show me. The antenna make a cast, and I'm a semicacher and semi, what better semi in the Kuni that them, and I semi in the Kuninam, a boy show. Rahina. Now, Unyasaku could draw now only now, Unyasaku could draw free him for because now Unyasaku could draw free now, meaning the exchanges are. But just one Cassancho, on Befauso. No, be the Kiamount, Jenny summer when in your ding to sound Befaus one because. Obianka wako baby for sadi and madam says but what's meaning no e bantano na obie truthful when you be more mouth training kakrebi or behind the scenes ana why the training sir but you know gave you also or on side or mobile na madam need birthday and again about one again catch say ya ma ni so anya de on bed no ye Ghana ni there be ono so free krofufro so emba mienu na no mtifie ono mo so ye Ghana for there be omo so free krofufro so nti kwa na ye Ghana ni but if you na mo cambrofo nti omo no mo madam de no tebrofo nti Arab kasa na oni omo kanika kakra ye pese ye twa ne enti no first one na kasa win you ti na ye de call office no o ma ye de call office ho no mo no eche na ne kunu ne baaye e na ne kunu sign be fa ni na na passport e wo ho nya wo by father no papa ne ho nti edu 3 years am ka say madam patron pese me ko no e na o ka chere me say me fa me Jimmy free ne so me ntina ha 10 years na o ma me nko e na me so me ka chere say me ntina ha 10 years na me bra ene me father e free to pese me ko na o say nya hwe o ma free ma so mo de o ma wu no ma ko nti me ntina se na me so me ka chere say madam no e ho me ma mbu free na me ka chere say madam ti wo nya asa penyin ka say e bia ka chere me say o ka dija kafra eno ano na me nka sa nto en chere me e ho ano yi ni na o pese o twa me hwe abrewa no pa try na ye steps into no or sane down so obedidi mata obebrom nto ye so twa me ahwe na me so me ye de me so me twa na hwe ho wo twa abrewa no hwe ho pa try me de me twa na hwe ho ende o twa na hwe ho ene on ka on be chi watomo ena me twa na hwe ho na ne kunya tu kwan ena o frɛ phone so ka chi iti ambofom wempra o su frɛ ne ma no na ne mba ne dwane ba ena o ka chi o me se ame ma bro no ne ma ne so bo o ma bo okay omusro wakukudro no so to na o frɛ ne kunu wo Africa ho e ka chi nsen a me ba ha se me boroboro no o ka me bia na me makatu o ka se ya na me didi na tem ena na kunu ni bisa na me ka chi nsen ono no bai se o de petrol bu mi tin na me se me mpene e ho no me starting to kwa ena ono didi ma tem se me ya shawo ni ena ne kunu ka se o si wo hu se me ne be ma enam anase ma yesi ntima me fi na ne kunu de no mpe na asem na hwan mpe hwan asem no mpe madam na asem ne kunu na mpe ne yire na asem sa na wo de no mpe wasem ya ye o fi o nyina de no mpe ya ade ne papa no mpe mu ana de bi ne so mpe madam no mpe set na adwene mu shada no or mental challenge it is ne kunu ni tu kwa wase a
ni kunu ne kope mba wo ho no oh nti no mpenase I see enti no after then na utimi free ho na wo call the next enche bia any current stick bedi enkomo nti ebeboa no ho no so na gina konwa e de ama me enti time na wo free after 3 years na wo free first madam we say ho na wo sha iska sen na yetua de ama madam Khadija na no wo Ghana no me de me hwe ni nyina ambosumi nyina 36 months and now so mutua saying $200 and I say $20 $200 omo Lebanon de ni mo okay it would the nim skado do a obedi maami we say ho but now you're very sure say first madam no na bosumi bia na okutua okutua okachio okay enti edaban na wo free e ha say then na see finally afedi o ka say first madam we dey movement na no ho bie member twane call second madam ho no because no bro maami na dwen ye no bro mo not me fast kan say o de be ba ko de second charm but me de o de ba me so de me ye me so me fa na chi e twa second place e de ko to ho na me ye de me ka che guys e phone so me ye de omumbo abo omo hu ni dwane free on te sa madam no obe pray enti sa madam no obe pray nkomo ne ye nyina ye de enso e wo se ye ko yaboafo hokoje nkrato kakra ye nko ebe no fa ye nko Charistic Ventures Zahara nupano yonko tie hu komo kakra bi ye ba ye betoa yonko no so eben Aunty Bea kokode boko pa na so e Yesu adom so ho ye papa yonko e Aunty Bea medase ewo akonya ode amame na mechia etiefo ene ahwefo nyina sede ye daada ye ba ha ebe kai wo ye nupa ewodwa so no se Charistic ebe metena sese ya no hu se ye nuro ya friend no Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules ene hindi heba Mixture se ndoi ho adanse ene ho nkomo ane de beso mo no the phone nkomo no ye de ye dry ye friend no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan wo nkomo yim se do we eye dura oba ene bema ana enom na uyo oba na wo ho na 5 years ni 10 years ni unya o menseseda oba bi wo ho eba ne sa ama na wom o haw pa no nemu uyo oba na wote sa adura me di ho adanse akamfo ede ama se beboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a infections pa adokoro no infection bi te se gonorrhea syphilis chlamydia etete no pa etimi eja no jonso ya yawo oba bi so ho a etimi ma ensansan etigu na himfi ho prekesen so yo ba na wote sa de bia meka oba enye ahusiesie nko ne se obeton tade akese no otowega akese ahusiesie pa a edimu se ubenye Zahara Mixture ene Zahara G capsules no maduro no se de be ya sabi enam yare na wafa ene white no de po na etete wa ama sabi ensuo bi agugu kakra na ehonya nika no Zahara Mixture no ene Zahara G capsules no aduro no ebeyi ni nyina ade free ho ti sa wo ba na enam yare ha wadwena ko herbal shop pharmacy shop ba bia to oduro Ghana ha bia wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules se ba ma bi so ho a wafa enam yare bi ti se gonorrhea ne bema no emu ahoden nyina eba fom ne bema no ensansa age ne bema no aboso prekese ne bema no ojonso na obre na ochim ansa na jonso no etimaba bema bi so ho a oboso ojonso a na jonso no mu apai mienu na ohuna mane na ne bema mu nyina edwa no na ne bema mu ehye no owa obonse ensufita na efiri ne bema mu eba uye bema na wotesa adura mi di ho danse akamfo ede ama sebeboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules udi ane se obeko ba bia to oduro Ghana ha pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bia benwo wo se o pese do ibi se do we ayaduro won so a ebo odophobia bacterial infections ene na betena odophobia wo ho a impempi no bo se de bia wodwale awie no na yesede ne ho ekeka na nketenkete na yesede bibi enenam ne ho odofo utisa adura ebeboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa aduro we ayaduro won so a nubra ahodo ane ekeka bom ane de aye se odofo wo ho na onkomwo na ayemere wo weak immune system de bia wo yemere wo ye no fro yare nketenkete ane eha wadwen walking distance kakra bia obia kwa wonte brententem no ubonse wonko na ote so ubonse onko wabo odofo bi wo ho wabo for 2 years
10 years ni oda ho bowa wo so ono nko aso onya infections a adura obi afa infections ne bekwa emma biem no wo se infections no ekọ na ba odofo otisa memma yare no entwi mfa so na adura aba ebeboa wo ebe boost immune system no ama onkomwo no anya ahoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules so uyo odofo so na wo ho na ulcer pa ene wabetena odofo bi wo ho a ulcer etete no ulcer entimi ema ni ndi na kono de odofo otisa adura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules wudi ya ne se Ghana ha ko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bi e ben wo wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo wudi oto aduro na onti bibi ase anase bibi kire wadne so a wudi afre ye be kire kire mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adofo komono du ya dura ye frɛ no hindi heba mixture na sa dura we ye dura ebo adofo bi a malaria fever ene na betena odofo bi wo ha atiridi muwa na abetani ni peduanum de bia ononko na aposo eye ne ya na numato ontimi endidi enye kama de bia obonsa ahohye na gina no so obia ekoye adwuma akopesika no obonsa ononko de bia o complaini yare nketenkete na eha na dwen odofo otisa adura abeboawo ene hindi heba mixture odofo o typhoid fever na ayokranko etewo so na etete wa eha wadwen no ema wonya honka no pe hindi heba mixture ekira kwan enu ni adura abeboawo odofo o sugar level na etete wo no pe hindi heba mixture enu ni adura abeboawo odofo bi wo ha adwuma oye na eden ogira ententen eche odofo adura abeboawo eni hindi heba mixture kodra store herbal shop ba bia to oduro bia wo si wo pe hindi heba mixture odofo de bia meka aya mentre ho emma yare no enhye wo so mentre ho emma yare no enka wo nto emma wo nyemre emma wo nye hojo ansa no wakope hindi heba mixture na kira kwan na nu ni adura onoma abeboawo yale bia ahinta etetew ehew ni peduanum no hindi heba mixture na abeboawo ebema ni nyina afri ho odofo enkomana duru ya dura ye frɛ no Zahara man capsules na sa dura we eye dura eye natural herbs ya yese ya de bua ba ma bia se uye ba ma pa na wo ho na untimi enni mensem se uye ba ma na you chop money na de bia wo yese twetwe wanadwo uye ba ma na wo tisa ba ma wa duro ene Zahara man capsules ba ma bi so ho sisi yale pa ene na betena sisi yale etete no entimi ema ni moduma wo mpam uye ba ma na wo tisa pe Zahara man capsules ekira kwan ba ma bi so ho na nkomwo na ayemre ba ma wa duro ene Zahara man capsules de bia meka de ma Zahara man capsules edamu soro nko ne se duro eye natural herbs no bra ahodo ani yakeka bom ani yatwetwe mo hoden no ani de ye se duro yi enye memeduro na onoma na nipadua no aye hyehyehye na body temperature ekoso no Zahara man capsules ye duro eye natural herbs a ye se ye de bo bema bia ne mema yesem no ewo fom eti se wo ye bema na o mema yesem ewo fom na o weak erection wo bo adabrijo na wodi eduro no mre bia ayemhyehye atoso abema kodra store herbal shop ba bia ye to oduro Ghana ha wo se wo pe Zahara man capsules wodi abema o to oduro na nom na anopo 2 enumre 2 nom to so na mre ye bia wo ye bia no aduro no ebenyim nyira ade free ho odofo je number CBM ebia na onti bibia se anase nkomo bi ho 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo na manu so twemo screen no so tu de fa fly bibia onti asie bia no ye benya adaje a kyerkyerem odofo ma no ba wie no se de bia meka no me se bambo atrema eye che ayaresa bokitima etima ma yare no entetew enwikiw emma wo nyemre emma wo nhyedam nyembobo ansa no wakope characteristic nupa ya de abadwa so a ye fe no Zahara mixture
ɛne Zahara G capsules a ɔdɔfo to a wode Zahara mesha no ana bennom Zahara G capsules no na dolo bebo abustu immune system bia any infection bia ase any Zahara man capsules a ebo be ma bia woyɛ mra ne mantamu oba bia ne natrada ebo ne samra ne se 1 minute be ma any hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever etete no odofo yenu pay se opa bia wodi pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bia ba bia to waduro bia obenya bia to na omo wo tafo side no okọ PFA pharmacy a obenya bi na okọ takrado so a okọ crisis the answer mensa okọ okashi drug lane ba shops na wo hono nyina ye to waduro no na okọ asafo so a have no pharmacy ja pharmacy asta no murum okọ Misty Heba apidanka heba oho nyina obenya bia to medase Aunty Bea meso medase papa yetwa yenkomo no so yeni yenua ba Khadija anase Rahina okodi Lebanon na ni nua bema edi nasem ebetu yenim se ni nua ba na ka ho kwan obefa so obeba Ghana ha no na ayedin dwumadie ya so ena ye ni nua bema no ekasa aye na nyame adom ene aboafo bi asada no omohwe ye dwumadie no omoboa yen na mom Lebanon ho ya physical body na ya nko ho na kwausa production na nabila aye pa ma ye nua be ya bedru Ghana ha sei no na efata se ye de enua be eba na mani hunu ofa mu ho no oni ye nyina enhye se uso a wutie ye na so pese utu kwan a na wa ye careful kakra kwantu de ye na emom okwa na wa ye careful okay nte say no eni ama nkwa yie e wo first house e wo sa ukọ second one enti ufree first one na wunya baby ko ya na say eno so ukọ office e na omope baby ma o Debbie, I know they are free one again. Now, Castle, or my Yamay and Sunya Dim. Okay. Or no, no, any a coil. Or not you being chained. Not to have been chained, but no, I will feel. Ah, Sunday or Munya, Jumano, or called one feel. It's Momo free mo first house or more mammy and sunny in Anna Mujane, Mujabre one ho. Hey, any Abrawan Hotcherino. Or Kodan or Jackie, so more Kodan than two. Okay. Into a more Kodan, not a king is Sukitame. Obisa me se Khadija what to put no mkacha nsa madam pacha ma tu ono so ankohwe na me mkacha egese fo no se nde madam na koda but skin no mo ho no ma tu puni na mka se mi go tu na me se me pe se mi dwane se mi de me nyede mi tu puni na me dikin sie nti mi to na ne baba ya ba ko ba ka se Khadija fa kin mam na mka se me kwa asie ho no akofa me nyomo nti me ba na ede mi dikin na ma no ka se yo nti ono so koda no amba na adwenu ene enyi na ekoda nti ebo be 3 to 4 mu won ena me yele me so le sesa me nyoma na guys fo no so fa o nyoma ena mko bi pono no ena me yele me pie no musu pie na mto kin to inside on am cap ni to so it means that some koda bia na moto punu ni ma efi ba me no jiki no aye de command baba ya mo de command baba ya no I see na o madwem se mo be dwane ana se ye ade a mo eye wo ho no ade omo ye ho de we amene ne ye maame ne sitie no omo hu si ye bedwa nti na mo ye bia wotum wi a sifaki ni bra no maji na no pa no ma se ye bia mamo all right nti mo dwane ye na mo ne saa oba na ono di kan ka kire mo se mama mo ni anye din a on betete mo na mo di kan ni ne di nkomo se mo beba ne ho ana ye ne di na mo access to phone mo phone na mo di nkomo de bi ono no ba ho no omo ba madam no ho no so say ndi omba birthday party say ndi omukoi omukoi but it's time ben na mutimi ni di nkomo a mo ka kire se mo ba ne ho ono no ka se ye mbra no ka se ye mbra Sunday nti ono no be hia ye station why be dem obehu ye me ba o birthday party no mo bai e wo fie ho na sa oba krai ba bie no enu echi no sign ba o madam ne ho bie mu ana no sa ba ade na damfo no mo ye busuanfo nti no timi ba fie ho sa no omo ye busua ene gen e madam oh okay it's not ba ho ana oni ni di nkomo no aka chen se onya ya obedwane efifie ho e na o kire mu bebi a wote okay nti o yes an yes ye den yes sa anwoma na ekọ nti eduru anim kakra na ise a police fo gina ho no ene yes ye den yes ti gina nti a police fo no kọ ye na ye yes ye ti si kwan so na ye kai ni die meka nti ye kọ ye anim kakra na ehu se gen so tikam nye ye de dwa no kọ fro ka kan bebi sa o say obi a wo ye ma uska no mo ye den na mo nye iska mo di tria but say girl na no nim sa da ne de mo ba nti ono be hia mo no de ka be hia mo e na mo kọ ni fie okay nti ye kọ ni fie no e na obusa e say ye be kwa na se ye be ye adwuma
ɛna ɛka sɛ oh yɛni passport no deɛ yɛntumi nkɔ saa ante sɛ apolisifoɔ bɛkyɛ now passport no wɔ maame ne kunu ne hɔ ne wɔ maame ne kunu okay sɛ meka sɛ ɔmboa maame nkɔ na wampɛ no nti meso megya no hɔ na medwane alright nti wodwane na wonni wo Ghanaian passport no okay nti yɛkɔɔ gɛɛ no hɔ nom na gɛɛ no so na ɔne ɔficefoɔ no bi ɛyɛ ɛkasa ɛna ɔkaa sɛ obisa me sɛ mɛsa yɛ adwuma anaasɛ sɛ nam ka sɛ memmɛsa yɛ adwuma nti no wɔ madam bi wɔ na yɛ n'adamfo ɛna ɔfrɛ madam ka sɛ gɛɛsifoɔ tiri bi wɔ ha sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ adwuma ɛna ɔkaa sɛ memmɛkɔ anaasɛ ne madam no so wɔ nkora na mka sɛ me deɛ mepɛ nkora sɛ nti me deɛ mɛyɛ ɔba akɔtena ne nkyɛn ɛna madam ka sɛ yɛ ɔmemmra nti n'akyire na madam na ɔwɔ akra ha no ɛfrɛ fada na ɔwɔ Lebanon first one no ɛfrɛ madam ka kyerɛ sɛ memmɛdwane afiri ne fie asesa ne sika bag ma afa gold ɛna madam ne busa na mesem ka kyerɛ sɛ madam mempo gold mpo de mehu bi da na wo wɔ phone dabi na me na ɔyɛ den na ne Ghana ni maame ne di nkomo na ɔfrɛ si na madam baba ya phone so yes but that time na ɔno frɛ Ghana ni no o madam na wedwane afiri no hɔ no ɛfrɛ Ghana ni ka kyerɛ ne sɛ wedwane na wasesa ne gold ne saa de niama ne nyina madam Khadija yi ɔwɔ Ghana ɔyɛ den na onya access to you say ɔno obɔ nkomo ana kyerɛ me metɔ phone no ɛna me frɛ no okay ɛna ɔno no bisa na mka sɛ madam me pa de saa de ɔde mintimi nya bi da na fi sɛ ɔwɔ me kra mpo me fa ma me anasɛm papa mpo sika nti wan fa ɔmo bibia ma fa ɔmo sika ɔmo bag kra ma fa ɔmo nyoma ɔmo de ma me no me sɛ gya no all right okay yɛntwitwa ne ntentiam enti no wo ne wadanfo yi a wakɔhyia ne yi ɔmo a ɔboa mo ma mo dwane ye no ɛna sign page ma foforo ma saa da na wonya baabi ana wodi ne nkyɛn kakra nsana na de kye sɛ me kɔ ma Sunday nti Monday no na me kɔ madam foforo no kɔ de kɔ madam foforo nti saa madam we say so hɔ so na asetan mu ɛtesɛn de no so yɛ den na ohun sɛm bebree afei na waka kromi ɔno so na hɔ asetan na enye de ɔwo so pɛ nkrase ho no to bɛkɔ ne nkyɛn no na ɔwɔ masɛn no ɔmba 4 okay nti first day na wokɔ ye no ɛna hu sɛ hɔ nyɛ ana wotena hɔ kakra na hu sɛ enko yi metena hɔ kakra na hu sɛ hɔ nyɛ no no den no de ye o na ɔtete bibia ɔbi a ɔka sɛ menye aduane a na sɛ meyɛ wie na ne mba ne didi a sɛ me ma wuro nkuko na ma de akɔso ama siesie fi ne kama na nkora na sa akɔhwete hɔ no mahwehwe nso agu hɔ no ebo no maka kyɛn sɛ madam hwɛ de wo mba ne yɛ ɔse ya menjae ɔmo yɛ sɛ wie an makɔpepa na msum ka kyɛn sɛ mintimi nyɛ sɛ adwuma we bi because me ma pepa ma fi hɔ ayɛ fɛ de nti na nkora na yɛ sa wontia wɔ mo nti me ne yɛ sa na nadamfo ba fi hɔ ka sɛ oh madam the way a wo mba ne si yɛ enye to wo mo fo ɛhɔ na start na ɔyɛ de o change na ahwɛ na otu nkora na fo edu baabi a na afɛ de me fa phone sa tam na mkɔtɔ phone na mka sɛ me frɛ ma busu afa ka kyerɛ mo sɛ me nya phone am sa wo ba me foforo ɔsi de nti na me bɛ frɛ wo mo na ma me frɛ wo mo minjai na mka sɛ wo da bi me frɛ wo ma kyɛ sa wo mu ye mɛhyehyɛ wo mo ɛna ɔsi da bi ma me frɛ ɛhɔ ano ayɛ sɛ ɔbɛgye me phone na me so me de phone ɛhyɛ matale ɛna omia me so ɔgye phone na me so mimia no omia ohe omia me nsa so ɔgye phone ɛna me so mimia ne nsa baako ɛna ɔyɛ sɛ wɔbɔ me nti ɔyɛ sɛ wɔbɔ me na me so me nwan ne sɛ me de na ehwe hɔ no o abre wa baako cream ne hwe hɔ we say so san so atina o wan ni say round ono so ye panyin ana na wo nsuro sa wo kokon obi abre wa wo krom asem beto na oye se wo ja no ntimi nja no waso mi ma so no ntimi na boy bi so wa abonte ono no tie mu frɛ boy ne se on be pata nti boy ne ba na boy ne ye se ono no otwe me nsa no ntimi ntwe me nsa na o ka se opa ma cho na me se me ka che nsa on ka che madam so o ja me ase me ja no na o opa ma cho na me ja ye na o se me fa me phone ma na me se me fa phone ma na mbusa nse de nti na opa me phone o se ya de nti na me frɛ ma busuafo se masako ba bi fofra me ye aduma na me se me busa o mo se de nti na mo so me pese me frɛ ma busuafo na mo pese mo ye bibi kumi ana asesen na o ka se da bi ye nku ye pewiye pese wotena na mo ka se da bi e wo se me frɛ ma busuafo na o mo te me nka ache na me papa so otu o mo te me nka ache wo se me frɛ chia o efiri wa na oba na som na o start didi matem na wa jimi dodo ni mi nyansa wo ya hyawo ni o sori na frafre boys fo wo phone so na mka say madam o da bi be hwe number we am afre say e be ma na so oba na boy ni be hwe o ka che say o da bi we e oba e no ne ka say ne be ma
and o catch a boy and said there be me ne be man e kasa na am say in the brabeji no say me friend na no betimi akabro for amonka o say there be won timi akabro for I dey say ara na am say mo catch and say o mo ti ara na ni pakura me friend o betimi akabro for and a boy ne ka say me kama ntu and am here boy no so house helper or fie ho bia na ne busuani ana bibi there be boy no wa bonten fan say no boyfriend maame na akọ any boyfriend and yes what fie ho bi there be one wo oni ni kuni nete but we say no boyfriend no maame ne bo double game maame ne bo double game eti se ni kunu no kwa no afresh boy na ba na se ni kunu ni tu kwan ko na ni kunu wota tu kwan ene ho mema no so mututu kwan pa ba kunu sa na okọ Africa we no ye doctor nti aya wo no so tutu kwan nti okọ no afre boy na ba no aka che se ni kunu ba my country na be ma no ya brantie na ni kunu ni akokra no ameno so ya akokra ma no ndo ni akokra ya abaya no okofa akokra doctor okay enti hospital na ho edi saying to be 2 years hospital no otua okapo so me saying ono no de oka so obetwa me ka $2 no oni ska 2 saying $2 there be ba kono so no ma $200 and $20 e was say ohu ska no mo de ma because ma me Khadija no say no ne nsam ni say police bem enti say wo wan ka won nsam hie na ye kod Khadija no wa obefa usi kedio say eska we nyina na e ba Khadija ho aha enti you should be able to know say ni esi omutua o ka say 200 e ho sana na no so de ma okay and then no so no mutua ma Khadija kro ye ende no otua de ma nti otina ho sa 2 years ni nyina na sa dollars no boso me so ana ode wade hye wo nsem and they were training nyina mama adentia because on farmer me o simi nya abotre edu ta ma mekwa no ayi den wade ma nti no ka se me ne ntokwa no ohun se mi bedwane se sa me nwoma se bedwane ene obi hu mi no ka kire no okay nti no mpese odi ska no be ma ene am se mo ka kire so one first ska na ma me am se me den me su medwane afri ni chen okay nti ho na me su me den Mrs. Sammy Yoma, and I'm here semi pin or so be my police father. And I'm some catching and my police father, no, never my police father. All right, and see that time, no, not saying I know the amount out of the 2 years now, and it's our second Madam wait now, you know. No, it's your was so me saying Eka. But you're 9 months, I know it's you out of 24 months, no. No, it's you 9, Bosumi 9, 8, 9 pay, and I know it's Kawo. Into wo free ho ni nyina na chese o mo de odowoka ba che no de meka me friend ka chen so fa mi sika mbre me a o ka che be say me ntina ho no oba ansa sa pese me tina no afa police fo ama mo abeche me into wo free sa second madam ya wo call no ho for another 2 years no wo free ho na wo call he me free ho no na me call office nti ho na issue ni nyina ba ye no okay office no office na dey officer because almost all mobile watch here a bit me afraid madam not why was the police about it because it's mo de mo nim baby amoko but mo ba na ho e ma bebregu ho but wo ko ho no hwan na de wo ko papa na ye friend ma wo no e na be fa wo ko e okay into wo drew sa e ho no say na e ho no esiti oh e ho de na but omo ni passport omo nyina de na omo wo ho na Ghana for man bi omo so ya je John passport pe so omo be fie na omo so wo ho o sha na omo ye be tese me ko to ba ko ho no e no omo we npi person no buy nti na chire na ba ko bi so buy on dem buy ja ho da so ono da so e wo ho nti office ho no di be so me sen na na e wo office ho no da jon fan se me di bo so me ba ko nti ha se no so ye den na udwane ye second house ho no ye den na udwane ye ba cho on chia me kam e na me ye de me dwane na dan for ka say madam na plan no person of police ni e ma ne be boro mi e wo fie ho no nti me pa me sesa me nwoma na me dwane na me sesa me nwoma na me ye de za me sesa me nwoma me ko fro car no so atina car mu ni obi ti car e chesi me nti no afra o me phone so sa na father na o ka se me brand o se ma me pick okay so silent okay and am here the direct free so and na o ka se location so me nya de me stop location na stop location no nti no o sa frɛ o sa the number for frɛ sa frɛ me say he fa na me wo na m ka chen say baby am wo ni mbodi nti ta 2 years na apart from ntokwan kitinkiti ya no onu wunya no na wedidi 70% because aya yete so yetime bromo saa na omba e bromo na papa na e bromo na maame na e bromo mo te say
muni especially Ghana for nkra na moko ho moti bisa nkomo no e dey time o mo yemusa se ebia o mo ka se pepa fie no se o pepa o timi ba no de nsa afafo ahwese na tie ho no ma se ebia fi ho no ma o de nsa afafo no de abewo wani ase o de awo wani ase se fom ho fi o pepa no wani twetwe ahefa ena efi ho na modidie mu so te say nti na che say ayakayaka de na modi mu fa bi mu pa ena modidie mu so na modidie mu so te say so mo modwan papa di de aduane na waye ne no abi na no modi ma mu di ana say eno so no omo tete mu modwane di ho mo tete me de second dem di kan free no ho na se am ba ha ono me se me ne ko abonti a na o makoto ndwane bi o se kadija brabedi ma ka che me se aduane we de mi ndi me mpe no abusa me se di enti na me mpe na me se me ko ndo no abusa me se me pe drink kan ko so me na me se da bi me pe drink me pe bia me mo me kwa kosto na o se di enti na me se da bi me mpe e ko fia no aye aduane o se o be di me se da bi ho de na wonye aduane na ma ono sa lead na na ye na aduane me na na me wona na wo ye na me bisa say se aduane na wo ye ma ono ne ma no eno abi na wudi ana se no so aya no mo tete mo obe ye aduane foforo ama wo mo na mo di bibi foforo ana oye dia mi di na edu tem bia no asase sa na adwen die enti na oye aduane a makofa di na me ba de aduane no ma be o mo ba o be di na me se maka chere se mana ma so pesa beti ma wono mo koma wo di die enti na so na oye adwuma no pa from time bay to time bay na unya time bia o de rest me na me sorry be go am sorry ano past 7 no aye adwuma from 7 now to time bay then I 9 and you ran 9 okay oh nkra yo ye be ba ho no atu akomo no so na ye be konkran so na ye nua ba na day na ye show ni nua be ma no ene ye be bo nkomo no ofra ye ka che say obeboa ye na yetimi de ye nua ba na ba no ye be call Divine Miracle Power Clinic ene betwa me twa wo me da se papa ye be call na ye nua ma bo nkomo kakra bi ye ba ye be to ayo nkomo no so boko de me just mun ya ba ye de nyame ase papa doctor so ho ye ne ho ye pa I say ye train ye wa twani ye ro twan Sam ya me no ka say doctor wo sunani abisim okay Glamuze Junction e ho na Divine Miracle Power Herbal Clinic headquarters inti sunan du ka da bia doctor e wo ha o hwe nipa ma mo nyoma yarisa na me pe china doctor e ba be piem e wo Kumase Asante Mantem shop number 35 Baba Yara Sports Stadium shop number 35 Baba Yara Sports Stadium me patro obi pese one doctor kasa o yare ne ho mfa no o pese one doctor kasa 0542 08 99 82 83 yes 83 0542 08 99 83 0542 88 0542 08 99 83 0542 08 99 83 we a doctor personal line into be biara o yare a o pese o fre doctor no e doctor personal line na de tiani say na me pech na doctor say o show bi o osa bema sebi ne bema nya adwuma o china shia doctor iwayadu insenchene doctor o say obisu a sebi o yan wuni ni fra nanso nani e hana nani pese fra o china fa wo how for our money for yare no shia doctor e was shop number 35 Baba Yara Sports Stadium shop number 35 Baba Yara Sports Stadium Ochina Dr. EY Edubetras Nusia Anopa e was shop number 35 Baba Yara Sports Stadium Kumasi heya Asante Mantem heya intino Ochina for how for yare no e be shia doctor na de tiani say doctor in charge die here ni say bosome wo betwia 5.5 na sa bosome ni na otwe bia wo di abeden wo di ababeji wadru ade e wo doctor EY adu insenchene doctor ho ni say won charge so wo ba doctor so ye no do 10 million 20 million 30 million 40 million
ana 7 million krampuna ade a doctor betro no enye adwuma enti first wa adwunim se wo ba eye 5.5 ena wo di ba be eno nso na edi be ye insurance e di amount sa bosome no obi wo kra na menu aba bosome ne nso na ya sa ayeden aba oti ase e ba awebas so person sa to so na doctor sa hwewa doctor de dani da oyeden owo na ne number ne 0542 08 99 83 0542 88 08 0542 08 99 83 0542 08 99 83 we Dr. EY edu personal number o fred Dr. EY edu onu ankasa na ne obeye den ebetena se edi nkomo 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Dr. EY edu personal number in central doctor misrew me mame me papa me nuaba me sister wutie me wo na wunim yare ya sambre wo yare e so wa dream say one nanti ache but divine miracle power herbal clinic whatna doctor etna se wo shop number 35 baba yawa sports stadium e ho ankasa e no to scoreboard nechi e ho e no tna doctor betna se na me say wo ba doctor asoya eye 5.5 e na wo betwia insurance no doctor wo be register na doctor dia show na wo twibia ma bosome na yeden aso say bosome na so na wanya yaresa enu anu no na wa ba beda nyame ase enu na ma divine miracle power herbal clinic edamu sonko Dr. EY edu in central ni doctor number ni bio 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Dr. EY edu personal number Mr. na me petina doctor I was shop number 35 baba yawa sports stadium scoreboard nechi somewhere amenu ka say doctor atnasi wo shinania bisim Gramoze Hotel Junction ho e ho na divine miracle power herbal clinic ye headquarters eden e wo e ho ya me uko sesi ana wo ba koto Dr. EY fa wo yare fa wo ha fa wo kwani sie ba yare ama man kama sep obi benya wa na free yare enti na me petina anopa sia Dr. EY edu e wo shop number 35 baba yawa sports stadium scoreboard nechi e ho no tena Dr. EY edu e betena se na wo yare na wo de aba no fa so wa adwum se ayaresa e be den e be ba because doctor say no won charge ehia ne se obetwa wo 5.5 na bosome na wo twibia wo de abeden abedi wo this bosome asa ayeden asa subio obi wa asa de make amini aba bosome no kwa na ne den na nso na wa yeden wanya wayaresa enti Dr. EY edu ab ba sentiment ma na me pet na number ne personal line ni bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 say yanka yare bi wo ha na eno so nche se doctor ensa etu frɛ Dr. EY edu onu ankasa Sunday were busy but o frɛ no na obe pick your call anywhere din komo na wasama nkranhye na aya miniaba bebre fra na doctor o wo he tuana mo na yeden na bra me say doctor on charge 5.5 miniaba obi biara obe ba ya so ya say doctor age ne 7 obetimi de aba Akoma mu nsemba abeka be bia ni ho doctor kwa o charge ye hia ni say wo betwia wo 5.5 no do beto sabu so mi no sunti na wotwe bia wo beba na wa ba be den wa ba beji wa duru
na woko na dansie na dodo na edi no wo so waye de what need to be enti doctor line is 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Dr. E.Y. dodo na friend in Centrene doctor Mr. Ochina was shop number 35 Baba Yara Sports Stadium scoreboard nechi fa wo yare ne bra na wo yare na wo de ba no e de ayaresa e be dia doctor en charge it me nua be ma me papa me mama stroke yare be wan kasa wo tem wo na onim yare a wo yare wo kire to na mo na bra Dr. E.Y. in Centrene doctor ho na minim se wa yaresa no Nsabeka 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Doctor personal line any e dia ma no timi se ofra Dr. E.Y. in Centrene doctor onu ankasa na mre peke ni wodi nkomo na o chena so wutu na mo samba me ni ukase wo pese hunu doctor o Shunani abisim Glamoze Hotel Junction eho udu ha o se pe Divine Miracle Power Herbal Clinic obia abetro because doctor there enam na dwumadie ntunu wodi din wo Shunani abisim Glamoze Hotel Junction so no obia abetro ama wo so no wayaresa ne wadansi wo nsa that's papa na wakoje ayaresa wie mayema o eduane na edi home sweet cereal legume mix Tom Brown emo wheat soya beans na yede ayesa eduane wawanso Tom Brown okodwa manso a wo se open home sweet cereal legume mix udisi just for 30 minutes na ben esiche milk na enchine ope bia fegumu o mpeso a obetimi edini saa enkra from bosumi ensia ede kopem akokra ana abrewa poso obia etimi edi poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa tanoso offenso na tonsu ubenye bi ato ewo ho o pedodo etu a na wafre omo ewo 0246 697358 na 0546 921728 yedi nkomo nyina meka say yenua baby adana Rahina ne bra eba ye no ohwe dwumadie ni bi owie ya na ofre no se me usumi wasem ka a obeboa ye yenkwa ahoma no so ne ni Belinda endi enkomo owo enkran Belinda ma hawie ya na madam oho ye de ya me adom me ho ye na mo so Yesu adom ye ho ye papa de di kan aseda papa ena ye de e ma o esanse wo hwe dwumadie no se nyame anka wakoma nka beka se ubetimi aboa so onfi ye enso ye na ase da bi onua ketewa no so ne ho akoka edwamu na oboa ye de di kan wankasa no Lebanon ho no wakohoda ana wa ben krobia na ben Lebanon na wonim senia na ho asetena esiti oh me wasan wana me na me wo na me si ho bae okay nipa na me ma ne boa minia no ono ana o ma metimi e ba Ghana okay na wo conditions be na ewom na ma oba ya na se wa okoye adwuma kakra onye ska kakra na osia benya kakra ma membra fie ne fie me tajo me ni tapeni ne wo ho no de me koye but ode me koye me first house me di ta koye no ma fa me isa ntimi na me ye ma de se me adwuma wo ho bi ntom fa me ko Ghana bi se aduane die ne adwuma no enya sam ketwa somebody itimi ese me ko no so there bi odemba ko office na nipa na odembe ba Lebanon no odemba ba no ndo ntimi fa me man so odemba ko office no sisan efie ni maame nsa ko efie system eno so the same thing na me ko shia o no de nyame adom mitimi ina 1.5 year ho no mu iti ase akatia no any dollars ni year ta no there 6 months 7 months ni enti ameka janso me so no ba ese me so me hwe no na ese me ye wa na me gimi tika ti me hwe me tika no hwe me se sabia ene ade se me ko embassy ti embassy ni obi mame number metime afro ha mama direction ti me ko na me ko so sa bra ya me de number ma mo a metime ne kasai onu na bo ano ho e ma metime ba ka na fa all right yo enti tawka se edidie mu nye na asetena mu nye no aya na omo maltreat mu ana ayakayaka de na aya na edoso ana
Bebree. Ti say ubeyi juma be so be 4 o'clock. Ubeyi juma sa kopim the next evening be about 10. Aduane am be ma no bodo tratrani bino ene ta yibi leti anu no mbe be say aduane am obo on ba aduane kwa na onu na aka no kwa o ma wunni. Nti ebi sa time na menwia ena midi no credit da wa na waka omu ye aduane na no omu di nkomo na me de adwen bi afa ho na me wie bi de akɔhye me dem na madi ta na me ye but agent na de me ko yi ni be bu se de ma ye no bi me ko na me so ti de ma kete ena ma that situation ba ya me di fi wo mo nche ahora ko plan ye me ba 2020 enti account so be say abo a ho akobie ma na lalai me see never no buy na 3 months na me ko Dubai okay but Dubai ni die me ka se ehonye na me enu ehoye nipa me ko se o mo no omo haje aduane se me problem bi bia ye okay aketiam ye okay na me di nya 3 years to Dubai am the bag Ghana me dey start business o dey start business na ye ka office na me bisa ye nua ba kuma ya ontimi enkyere me eho no mu ye office no ye den office na den na omo ye wo ho because office no omo wo link e wo Ghana ha no ma omo di nipa no ma omo wo ho no mo enti oba contact nipa no wo Ghana ha no wa pe nipa no wa ha e dia brand tu pa on the choice ama madam for no mbe ba be fa no airport ho no na madam ne be ba be fa but so you be wani adia we su for betimi a contact address omo na omo ho na we say unam office so me ba ye ebi say we be airport na we ni pa na woni ni koye adwuma no ojina ho be fa nti we say unam obi so me ba we be ni pa na organ na de wo ko ye but there be omo wo office wo Lebanon ho no ma omuye hu adwuma Ghana asem nti omo mbe link with agent bi wo Ghana ha no aka say bia penkofo nti omo nya mo no mo di mu dru airport wo no ma ni afa omo no omo di mu ko bebia mo be kwa akoye adwuma no me ba join oh okay afena mate ase papa enti na wo so na yetua wo ka e de ma agent na ode wo kon ye na se na wo de na ye du sika hye wo nsem me ba join me na me tia ka ma agent bia na bosomi ne so a obebu same baby ame on send this can emphasis on first can show on them onim say bi on can show on them na wo bobo scan obetimi adwane nti nya bia o this can be show on them obema wa ma ne number na akọ send esi so ama wo Ghana okay Ghana na omoye no yo mame fa won wie kra last question na me bisa say ana utu obi a otie yen na ohwe yen afo na ono nso akwantuo saa wo nani so opese otu kwan a eden na obeka kire wo mansa na wo maboa wo ho say omo etu kwan media no call na me sa Arab countries no so baby Lebanon na medical ya kwa mo so the whole situation tie me tu obi akosa onko honko ye adwuma ebi se we ni 100% gina ho no ma say ko we ni 100% na wo mu a emu be se 10 e na ye papa wo omo makani na ye the same thing obi obekwa ko ye adwuma wo bia onye wiye obaya obasabata sometimes kwa no onhwe na akejam ye yotimiku obi se yo nyina o mukum nipa bebe Ethiopia fo ne Nigeria fo Kenya nipa bebe ne sise omo iti ame de Lebanon de mi tu obi fo se onko ho no ko ye adwuma okay yo me da se papa Belinda se woni en edi nkomo enne de ye ka nyina ne se aseda enka papa Rahina say oda say na ye gidi say ye di care from behind the scenes otherwise na yenso ye pese ye bam from emu na ye beda wase ni ye bekwa Lebanon na ye ne ye bra same edi enkomo kakra ono ena Belinda de ne number edi ma yen a yenso ye to aso efri ha Sami Adaroma oboa ya enne Rahina wabedru Ghana Sami good afternoon me ba cho ohun ye de
ye try say ye be adjust voice ne kakra ba me de mete ne nka ketewa bi wa ha ye se ye ho wa adumunti ne ho eye na yem bi so ye ka office na Belinda che ye mu kakra but una office no wo ho office mpacho eden ankasa na moye me pacho muma yen try ne friend back ne ndi no wa chire panti de oka nyina yente ye pese ye ne same edi enkomo no no man yen Lebanon ho asetena ni mu kakra se be ya obi ka se ode wo kwa na wetu ohofo ewo ho okay hello Debbie imam pacho boye na yen hwe sound no why yen bra ohobiem enti ufri second house ho no e na wo call o next o call office okay into office one now so di sen e wo ho ansa na wo free ho no e ho no na e ho no wo ye den na wo didi na o ye den ansa na nyame ya aduma wo ba ha wo ba fie pacho edru manda omo di kosia ene indomie ene omo apo ne omo kwadu kwa mo na na edima mo office of on guys from ene de bantu omo de ba na omo cha ma ye nyina e ho no na edru enwumbra Hey, Kumasi. But anopa de omo emo ho ma nipa baako ebeye aduane ama ye nyina ye di nti baako ye nda ade chia na baako mo girls na mo da ho no mo ana na mo ye aduane ma ye nhwe safe de ye benya ye nua be ma hello Sammy aha ye da so papa sound technician na be ye adwuma ni nyina de ama ye be ba cho na ye say office hono Belinda che ye mu kakra but wadaroma wo e na wo ho omu nyina e ka so omu ba office bi din office no e ye den office na den na mo ye wo ho no okay okay Ghana embassy anyhow. The consulate no on the Portugal side no Ghana abana echomuka well all say waji and you got to the source of Ghana for everywhere in the world wherever area what you say I honor consulate no Ghana government echomuka okay but Ghana government and that's area Ghana edition will be na omade abuano se we will almost na we be tisa ti ono juma na ye wa okay me da se pa na wa hye e ho no emu enti ye nuanom ba na ya omo ba ho nom no e house na ya omo famu a na afa de abasua mo so se wo sam di omo e ba fie den house na ya omo famu every country most of the countries are or as you say there were migrant agents via say Ghana okay obi wa bu in the office or 20 tasks my government na wa register it say bia obi here obi wo bia Lebanon London and abisia na wa ko recruitment agency wow na omo aye but ye Ghana no ni na basa obi krapo a owo ha obi di na ba no otumi eko ebia sebe ni nkrase na wakofo obi na odi aba whereby there's no regulation wow it is a very sape na bebre abegu ha without any directives most of the guests na eba ha no okay 2020 no repatriation almost 3,500 wow yes yeah two ebimuka ebidu downside 1 year 2 years na two muka well it is aban ebe to me aye isisa bia say bia obi pese obeba
Lebanon abeye adwuma nyina so 50-50 win because oba ha na obeye adwuma niska no a odebeko Ghana no eboa Ghana ene kakra na ye but if there's no regulations ekahuwa na ma bibia basa okay it is anka aban say bia obese obeko amononi okoya adwuma first of all the recruitment agents are Ghana no say on funny license say the company no will register or to tax okay now where me my suggestion because of Nima Mahu Hanu now we call yes now we call Minister of Labor say aban baby no call Minister of Labor or Commission of Labor on be sure ni crack can say we register or charity tax on the obika na say bia me say or per se or me ba ibanoa na why me purpose from the Minister of Foreign Minister of Labor no say enco Ministry of Foreign Affairs say a commission of the same application no e call Ministry of Foreign Affairs say Ministry of Foreign Affairs now omoye omo data say asimasi or tukwan from there no now about immigration services okay from there no then they give the place people no all come one say even no ba the mission there no one no the final I say then omomanu information say asimasi why the people say or ba now oma forward the nyaba but in that time they have to get understanding with the authorities. Yes, they just say we can control it. It is obiba na ebia sebe oya jumana en car you want to be pass it coffee you not coffee but there's nothing like that. It is obi crapo he said guess now omo ha obi so masem say ebia o sha crapo na en tuom car ye no to me wo ha say e be na coffee because you need to be they say yes she said nyama we are very good ono there even every month crap if na afa phone Fred Rahina boss at all car now and I say this bon so stand here but the police say mama bisa last question na ye njai na yenua be ono ba ono nko ne de madaro ma moboa ne mani bedru ye ana na ema ni bi ka no ho e na say office wo ema say na gu ho no ma ayakaya ka mandia omo so ba since the consulate newly appointed he appointing somewhere in April 2021 but because of the COVID no year juma till 1st of November 2021 the official day you start to say juma even that day no crap I'm not for be go ho the Ghana folk yes well it here the cost no or shelter to put them there to put them there and to feed them until obenya clearance na ya hwe ekwan so a modi omo beba ya benya ticket amu he say Rahina say obisa no a well ye ni ko shelter until from 2021 up to now we have Serenia Akoma is almost about 93, 94, 95 guests free of charge. Air ticket since 1991. Wow. Yes, 2021 up to now. 2021. Free. Nyame ensha mo pa. Yes. Nyame ensha mo free of charge. Mode boa ye nuamba no ma omutu kwan na ahokyere bi nti no e wo se mo boa omo ema omo san eba fie ye da senso waka o se oba no wentu ahwe eno ani so fa ne ga
ode ebedru yenti yemre ni nti no ɛha na yebetimi ene wo nkomo no ye no wesidi aka na yebedi nkomo behind the scenes de ekenya ne say nyame emboa mo na de mo ye wo hoboa ye nuanom a ombeka edwa mu no mo betimi san de omunyina abafie ede amaye ye da se papa. Amen. Misu mutamasipa onyaminka mo. Yenso ye da se papa. Rahina confirm bio mami ye nim se wantwi ahwe but for omo mutie ye ni omo mo hwe ye no. Ufi Lebanon ebedru kotoka ucha plane ticket. No ufi Lebanon eba Ghana no. Utu eskabi. When one say yes time as so far back. You know got na plane no. Who did he send o plane no? 2 times. And I'll be drew in crying. In crying a wow foul case can out the back say. Okay. Yo. Enche bia ye be call akwa commercial break last one na yewia na ye activate phone lines no na money yen edi enkomo nti ye twa ye ho sema kakra bi ye bape mo so mo betimi afre yen na money yen abo enkomo ye ba sese ya na sorry ya hoboko nyankopon adom ye de nyame ase okay ye okwe that's it machia ahwefo ne atiefu nyina sabre Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic Clinic ano na ye Ghana ha ya Accra ye wo Madina Ashalbutwi ena Kumasi nso ye wo Etimetim Monique Junction sanso ena oba bono mantemu aye wo Tachiman Faith Baptist asorida no ho Blue Cross side ho na meche asiyi die na meche ayi nyina ye nana ye papa ya die nyina the National Chief Imam of the Republic of Ghana ono ne machi kase ankasa ota machi ema meye bibia nti Accra Hospital ono a no wedi animu abebo mpaye ede hospital ya she onyankopon nsa yeguso a yesa enyarewa fi me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi the president of Tijaniya Muslims of Ghana na sabre Royal Homeopathic Clinic no eye ayarehwebia na eduru baabia na ayreferenti ye kaka yen ho kakra sanse sabio enipa adwene sabi ayese nkuto no esi enwunum bebre ana adwoa ye dendenden aginse eduru baabia ye dikosi awiem kakra na enane niti awamu ne se eduru baabi na ye honam dua no ahoto ewom kakra na ye yurefi enti se ye kai ye ho ahwe ya potie ana ya pomden ho nsem no eduru baabi ana ye yurefi kakra enti ena eduru baabi a na ye kai ye ho se be ya ye be ma ya potie ho nsem eho ehia yen esanse ewiasi ama me ne wanse no na ifri yare no bi benya nso a na ifri yare kro no a sebi se ko base yare kan woto ho dakro na enu na nsa na behu nse sa apotie wo ho no ade a eho ehia pa enti mesre ahwefo ene atiefo a o temenka sabre ese se wo ho na empo wonyare a akwanya bi abeda ho se for wani kire Royal Homeopathic Clinic na ye de niema egu akwam a ye promotion kakra de aboa yenso ye fam de kakra ye betumi de aboa no eya na empani bu baby se nsuo to enso fam odin ene sikasem no eho odin obi wo hono mu a wo yare wonya hospital anko obekọ na enso no okoi obewura baabi obewura bia eyesika ura ha eyesikasem ura ha eyesikasem ura ha eyesikasem enti ama painkiller hodo ena nkofo awiaria no nso wanhwe ya na akire ebi kura na ekofa yare abra na onipadua no kura se ye ma wo senye ma wo no unhunu self medication eno nti ye de niam egu akwam se ye promotion na promotion no se de ye no enie uba yayare hwebia ho ana ye clinic ho a ubeji card ni ya ma folder eno de ubetue sika eye 50 Ghana cedis aka ni sika no 500,000 enye 5 million eye 50 Ghana cedis eno ne de be ma card na ya ma folder na fi waptnase
na ura doctor ho ene na kotwetwe nkomo a ye friend consultation no a eye free of charge ye nyuska na ba ye ho asese ye lab nso mawa ye be ye lab ye betwe moja e de akotum fidie so afifi mu abibi mu aduedui mu kama ahwe e de amaw afi ye wo afidie wawaso ho afidie no ye de hwe nipadua mu diagnostic machine ebe diagnose ana ebe hwehwe wo nipadua no ho na nkwa ne nyina firi utrim abesi wo na ase sabi ebe hwe wa adwimu wani wahrawa wo brebo wo saabo wo dwunsotwa wo ntinim wo bam wo nkasem wo bemam wo mogam wo bibia ebesi fom se twan eye free of charge ya yenye ohwe afei se de usi emfidie so na ye massage wo nso a eno nso eye free of charge ya yenye ohwe na emom ye hunu yare ni nyina wie no enuro na ye de bema no eno ene ye charge wo kakra na mpo ye ho de enye den se ye charge wo na wuntimi ntua ni nyina yen de ye ma kwan e ma utuatua no kakra kakra sanse mpani se amfo ene kire ne ntoaso ugusu beje wunro no na utuatua no kakra kakra mesi Accra ye wo Ashalebotwe Madina Ashalebotwe Japan Motors Lakeside Estate kwano so hwa ye ni living van ya sorry no ena eye opposite sanso ena abakumase a ye wo etimatim pankro no etimatim se ufri mampon adura side na eba no ane se wesi pankro no etimatim junction na wafa etimatim ka wesi ubesi wo Monique junction oba besi wo manimu pe ufri western region ana se sehwimantemu na oba ubetumi esi wo sofulai oso pe etimatim ka ubesi wo Monique junction oba besi wo manim tachiman e wo Blue Cross Faith Baptist asori da no ho hwa na fa me telephone number ye no ne ade a ehia sanse ne ukura telephone number wo ko ba bia untumi enyira enti you phone na je telephone number no ana senso phone kura na be pe bidie chok pen no troto ne bia sa brain na number na hu hia wa ebe kakra na ehia number no ye 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 0204 496 212 0204 496 212 sa number ena wo frame a wonsa ebekame no bi bebusa se na de yare kra na musa eye clinic ye hwe yare bia se ye surgery ana ye de nade ne nsekan papa honam kwa no ana ni padua no eyi yare free mo de yenye ho adwuma na emom yare biara ha wono ye de homeopathy kwanso ena ye behwe na ye de asaw yare kama so ye obi a diabetes de kana sichiri yare no ene ha wo se ye type 1 ana type 2 udwonson tentem ode no wo ye kese mroso ode no wo fon ekurokura na abeda na ho yesi ekuro entumi nguda Royal Homeopathic Clinic na brei na yenhwe ensano na yenyim free hokra emaw oye obi a typhoid fever ene hawo uti fadwa gagaga usi utrase na upeja uti ana ya asem amanfo da anadwo ehwa nkromo no nyaade a wode utumi edabie wechiri bremo no eye woya ohonam ya obasabasa odwonso anadwonso no eni aya akokosrade anase aye yellow ohonam timi dwa wo se de ye mako ede asra wo no ni nyina typhoid no ne kokobo no ebino no wo modern saudi wani ebekire Royal Homeopathic Clinic ebia na mabo yare so ebia na mantimi ama yare so esanse brain ye di ye adwuma entwense ebebo yare so ansa enti wo de fa telephone number no no ni ade a ehia o frame na wo yare no mintumi nsa meka kire so ebia yare we die enya ade a metumi asa
number no is 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone is 0204 496 212 0204 496 212 Ona ohwe me ewonua TV ohwe TV nani a numbers no enegu ho kakraka no se ye oba anasa ye bema na wo ho ayeden amawa Bra Royal Homeopathic Clinic inshallah nyame ya adomo a wonsa ebeka de wo pe ama bibia atumi akoso kama say ye stroke ena aka wo sa aka wo nifa aka wo benkum de tie bia no o de bra maka kire say type stroke emubuye yare no eya na ewo ye brain num na sense yen hwe en check up ana yen check ye nipadua no nhwe ebre bia ni ntino obi o ha go say wasi stroke akame prekope stroke nka nipa prekope ebetumi abọ kokọ saa bi abeya afe ana mfie mienu fie miensa ansa na aka wato ho obi a stroke betumi aka na to ho prekope ye obi a accidentally ana mfomsuo mu no ni tri abọ ho ana bi a wahwe ase wanya accident ma bibia pimniti ana obi de ade abonitim saa mem no ewo so a eneta ede saa de no eba na ye wontini nketenkete bebre wo ya dwene ne mu ana ya mem no emu ye wontini eboa ema wo kasa ye wontini eboa ema wo te ene e wontini eboa ma wo nifa ye adwuma de eboa ma wo te mpampan enti se koba se ntini eboa ma wo kasa na musi wo wutiri mu a ana wadwen mu a enya de se wo kasa ebeba ntini eboa ma wo te mpampan no se musi a wonte mpampan bia sebi oye be ma ntini eboa ma wo be ma sori no se musi wa adwen ni mu a enya de a wo be ma ebe sori ntini a eboa ma wunya atenka se emusi a wunya atenka bia biom saa ena etie ewo brain ni mu brain nti brepa mu ebe fa yare na baako ne adomu asukọ abiebie mu eyie enti yare bia ehawo se oye be ma no waye mre ewo mpam oye oba waye mre ewo mpam diabetes na ehawo malaria na ehawo o prostate na aye kese amadwonso na eba ntentem ana wode no asemre bi etwam be busum dunum be de masam bi bedam semini bi akoka kontrol na yesem mo amena wantime mrafi osomo de eseni eyiye ebuai meyeso amana aswa abitrufi na oba na mese de se de tibia no be chechira abora ha na yesana no te ha na me de bedam to aba de asam de ne baha na musumu no ba boni bi ani anti enkasa yenya boko sa ye boko papa yo na wusu nua na owo he mi member no ho na ma me di kan no ndi nkomo for the benefit of obi enene da edi kan ya wo hwe ye no na wo nua na hefa na owo ne den na ato no no o Lebanon okay na dia kwato ho no se di panel di kan wata na nche no ansa kasa bi ba wo nche ma osori dwane free ho no ekọ ba fufuro edumle bi sa so osan benachi na le passport no bibia ni pana ya de asizi ntina ne bana sai be yedene na sana na asem no eti okay yo eti yenua be ma Kojo Charles October 14th ena ordinary sem ebedan ye say ni nua ba ni nua kuma akoka Lebanon na ahokyere ewom papa that time no so mo a mo follow international politics na mo say Lebanon ne insensem ekoso ho ni ntino na emu adin pa ekwan ben ena Akoma FM ye befa so na yeyi ni nua be ye fi Lebanon edina ba Ghana asomdwe mu nyame adom ye nua na bedru Ghana asomdwe mu Khadija ana Rahina udini say yetu bashana ma wonde ne efre owo honde ne efro Rahina but Ghana de efro Khadija ade ne ho ne efro Rahina na Ghana efro Khadija basho de ntia efre me Rahina say madam na nam di kan ten nchen na ho de ne efre me Khadija
na me dwani free ne nchen ekwotina madam for nchen na me yede na me sese ma sese me di na on so be dem obetimi aba ho no aba be chime eni ti na me sese me di ye Rahina yo ye nyanko Lebanon ho ye be hyase afri Ghana ha ekwan a ofa so a ukoduru ho yewi ani abo Lebanon enkomo ansa na ya hwekwan a ofa so a osan beduru Ghana se etia ana enyetia yo wo Ghana no na dey adwuma na wo ye we school e den na si ya o yes o pese otu kwan ba chona me ko school na me na class 6 aya ma wano nye din kakra o minim no ai ka fra oba Lebanon ho nsuo ni hansuo na enye pewe onto oba na ononom Ghana de no minim no esei ai sana me ko school na me na class 6 ai se na o ko school there bi na o ko school na me na class 6 na me jaye simeshin adepa me ko adepa so me nya 1.5 year ena me jaye ka se me tu kwan ena me braba ko ka se me tu kwan de obeboa na me ka se yo matin de me dana se so obeboa enti na madam bi wa Accra e friend madam Khadija ena o friend ka chen se me nua ba bi wo sua adepa no se won sua adepa bi obetu kwan na me dam ka se yo wate ende obeboa ama me akọ nti wa na me bra nko mo didi mana oye de o ka chen me bra send onye de ontwa me picture fan send no ena me bra etwa me picture de send no bi san se me picture no so ye de ena o ka so o de ye me passport me timi to pan na me bra ka se yo wate nti o twa me picture no two times no de send no nti o ye papers no na o ka chen me bra se o papers send ye we wi no one train passport no ba no aye de na me ko na me bra ka se yo nti me passport no ba ye ena o de o frame me bra no ena me bra no so ka chen me se oh madam so we MP person nti Accra na mka say you mate nti na nopa Ghana oba no wunye sika kakra bi de baya wo de be ye adwuma so omo bo am Mr. Sam omo bo am omo pe adwuma ma adepa omo e wo Ghana he ye aha question no eye mienu me say 5 years na o ko spendi wo Lebanon ho no oba no unya dollars kakra sho botom de baya oba no kwatre kwa wasted 5 years apart from the now see etuama Khadija na Khadija oba e wate ne nka bedru Accra de me friend na o ka kire me se me nkyere baby a me wo no nhia me ne enko na o ka kire se baby am de asem no call e ho na me kwa obehia baby ade asem na Akoma FM haya ntu o nhia me ho na o ka kire me se me nka kire baby a mo na o ka kire se me tikam me so na me tikam na do fi no iti ube twa na money akọ Khadija because they say usika kakra won ho na usika na o se o de aye dan na ama ho insha se tama me friend no o ka kire me se me sika na e won nche me ka kire se won fa ma me bra because number me de ko nyina me friend na number na nko na madam ni bi sa me se die nti na me friend mu nyina number anko me friend madam na number ko na m ka se ni all right your time na so anesa nti say na dan na wa bai wo pese wo ye because on waka chere me si wa BA store ama me wodo sika ni BA shop ama bacha na m ka chere so so wa BA shopping ama me ade ne ku na waka chere me say wa toto nyo marketing kete agum na chere no sa ka chere me say wa top prot na m ka chere say obi a so wa BA shopping wo ye na sa BA shop enye shopping wo ye na sa top prot no say me sika ni bi ka na ode top prot na m say okay ndi empese me brand ye wa free mu ba ku bi ho no omuye tu so no ba ku me mana ba abehwe na me bo ni din kire e ho no me bra na frɛ no ka kire me se a me bra na frɛ na odidi na tem nti wonye de on frɛ me bra nti say de onim so sika kakra o Khadija ho eno na ebetimi aboa o tese ya wa ba fie no Khadija ne ni na di komo na ni nyina be kwa akɔwie nkran e kwan ye be fa so a ye be hia Khadija won nkran ni ehia no na shop kro na we bie e dia man because 3 years is kadie ya anye hwe kra no kakra bi bedi no ho na to obi a wo hwe wo foi ona obekọ biem ami bisa we ya onko obua ade entia obesua wade pam usua ade pam 5 years akasabre wapon ho kra ye madam tuma ne foi se me ka o mu ntie wo na wo de uti akọwo mu e na wabatu omofo na ye onko me time aso pachofuto e wo no se obi timi tu kwa ekọ ho na enye ye ma no obi su tu kwa ekọ so a eye ye ma no obi timi kọ na ye de iron asham na anane gaba ku bi de mi hu
ne madam progo iron no ka say o meto ne maye fi so ma no girl ni drew on sa madam no ne ho ye na hi e na o de iron esi na afo no so oh e na why nti ho roy e na o sa de tale na chi e na ho roy nti girl bi ne hu ye na o ye de otwa picture na de kire me say ya ye belly ba no ye adwuma yen hwe hu su yi enye ye madam fo ne o mu nyina na ye papa obi wo sa otimi de adwogu drink no ade ama o se no onum wie no na fe de aisi wani su ye o fija se no ahwe ho no ntimi sori bi ano so de misu mi hunsa nti se obi wo no aye na adwen so wo koliba ma mesira hwe no anwo bi obetimi a onko ba bi foforo yo enye kaku ye gino kokuo na nenum yes me fa college be me nsebinti wutie ye na wo hwe na pese wo ka bia 0243 114497 03224 98035. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby o kasa fiti. Madam, what you na put say? Nyame ado me wo yen sama pom tietia uchi obi peye yi we fiso ano ne enko. But okay, na be wo here. Madam ma, o ma buano. Mo mo ni contract. Everybody can know any person now man why. Mate ye da se papa 0243114497. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Captain, me wo ye papa. Aunty Bea, ye ya o ka o bia o nya bia o kuma nya. Obi ti me du so o ka nya. Why are you all? Oh, ko on fi me kra. O fi kra, o Arab country ko ye den. O ta na ko obi fa so be the car ko ka se ko nya house girl. O you did not attend to a girl girl. You want on the money am ko wo. Nko. Captain me dance. Good afternoon. Hello, good afternoon. Dede wonechi 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby ao kasefu. Tell the one kasefu ya bravo. Yo, the one the life was say when I can 20 birthday minute. Aunty Bea, na ejuma wa hanu. Eti baby o na o kwa no wan zeni. Jama you to me the two wufu. The two wufu pa because I want you know na o kwa. One more na wa be kona bansa pan. No bansa pan. Oba kama wa na kwa bansa pan. Kwa bansa pan. Yeah, that's it. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Ontimi jina so yen fa foforo. Hello. Good afternoon, yeah, madam. Yo, udi baby o kasafi. Especially young man the omasi edi. Hello. Pacho kasa metie o. Mr. young man the omasi edi nti nyamu di anu. Ni pacho kasafi aguna so edu. Me pacho yo ye das papa. Last one. Good afternoon. Hello, good afternoon. Last caller. Good afternoon. Afternoon. Yo, mommy, udi baby ao kasafi. Why you mistake? Yet me fa call bia. Agbozo herbal clinic. Ese bema tiasi ani bema ewu. Se wenya typhoid fever. Junso mu yarewa. Usisi yo ya bema ntimi njina so ya fa call Agbozo herbal clinic. Odi fidie ba hwe ni peduani mu ehu de tete wo no wi a wa ma unro papa anom. Kumase odi chemsu me 5. Old Insurance Junction who 0553 417752 enkran kwashiman obey ohine no ahimfie ho fre no e wo 0241750282 ma yema yenua be happy birthday na yen sorry jumedie no so we e kodiama Philomena Dabanka uye event and banquet coordinator e Golden Bean Hotel Kumase we efi uwofa ho opoku justice or say yema happy birthday Philomena Dabanka. Production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Emmanuel Kwame Vadi Nana Yao Beluchi Era Peggy ena ote oba ya brefo enso enka eha enenenso ye dijumedie ni nyina ebeba ne wie ye sorry ye the sports bremu me a metina akonwam di djumedie no ho chia me nyina medin e the beaches Piogabra obetimi afremi Aunty Bea ye da mu nyina amase ye the sports bremu